Samoa, kasilima ivokuru amo. Fianganga fa tala fa tu le divang o la Aoauli le yo la sunga fua so lu sul malvalu le divang sino yaru wari lua fel wono ila mai mo malau fa fuganga le divang o la so malo le so fu mruia malalangi mantalo sio le dai via mo so long le lei ya fu fuanga o le rifo ya so fo e o nga chunga le mo le riva ya so mo le mondi o le masino yaru wari pe ora tanto o le lo fa balanga le yo le tua le ringvang o le Aouli o le mingta wat e tau wha malu mui winga o le tau steini o na wina tu leo le tātou tala o le tau e pe o na masani ai o na hitu winga malia fo i o le tautua le tātou wala leo le dawa yasa o tōne yantu po le tolu wa yasa tolu waile na tātou mafutai i le tai au po le tai au sing sing o suia fo i le sema mo le tautua mala o danga le sunga le o yanta vai o le la o tātou toi fo i mai le tātou teimi masani o le polokarame la Aouli Fofogamua pe o le le rei tula si o le tula e fa a wina tuloa tātou tala mai turu o le lalolangi ma le Pasifika mai alda o na fa o wina le o le tautua i le fiafiana nei e le fionga ia le antou savea ma le polokarame le Gagaifo Faiva mai le tula e fa si o le tula e ono i le fiafiana nei malo le Faiva malo le ono sai malo foi le taua tai i lo to pa ia malo to manu o lo ma futo mai le ngata i tono ni sila ai fa pe foi entro e mau le ringvaing o le Aouli o te noa na wa mai foi se fa silika malosi wa la vai le foi ma fa wina le nga wenga tute ma Faiva lo filima mi se tanto ia Australia na fto antela titi lava ia se fulu male lua wa mau singa kau mafukanga o le ringvaing o le aso o le mea tawa ia o le maua o sina fa silinga malosi ia fa pele ai ia o sai se e koe le fale ia e makua fa malosi ia le tūlanga fui lele o la wipuki la wipu kofe ia po la wipu mailo ia po la wipu lau kivo ia on fa wawai lava leo au ngaro e na tūte ma Faiva lo filima o le neia so lulu ia o le aso le tupu tono risi o tātou whawhawhainga luenga fōi o pisi risi ma kampari wala wala tautua ina le paia ma le manu fōi o siu tātou o taro whaatala whamasani ele mawhai o le tua o auna paia le tua o le dāfo o tāpina pena wala na upu wholofola se wha au tāua mo na tangata i le whai o le nive so e miselo sa momua leo le tātou saungi o ti iai lea sa saunila sa momua leo le masina o Februari lua afe lua se fulu ma le ono le ganto i leo le tele a onga leo le antoi fu i antu le dava i sfo ma le tuos ve spupu fu i o ngā luenga ma onga le dava i so asau mi sedi sila antoa ona o le tātou wha ma le tuina o le aso o le waitangi dei le asreile o le nava i so fo tele ni mea o le atutupu i le ring tau sanga o le whaatali se whaia onga fo o le olu peleki e New Zealand ina ua tuli whaatope le whaia onga sa iai nei le foiten to telefa mai o le whaia onga champingi ai le olu peleki bla 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 ia o le ala mele o tupu ngā pā o le pomu sau ma le suinga wa mai ia o le ngā o ka kou wale ngā kusa pe fitus fu ma le whapasende ia le reito lau manu malo ia e le ngai ia ngai mela i kia e ta tahu ona wha le leia ia ma le stulanga a whaia le o ngā tasi le futia ma le umele e le o le leile wā o le whaia o ngā matamata ano o lono winga ia e koi ngā me fui lele e se arbele pe se me iru whaia onga e se fui le siva mai eile a le au ta ano e whapena umai so se mea a whapea o lai tamu whaile ta i whaile mea a e whamelo na au wa e se le mele fia hoi o longa winga e se fwere kua i ngā pao o le a pao mai ir ka apa na kou e whiruka kingi voi lele po le e whaia kule apa fui ia lai e se ale mea lai alunga i eile alonga o le wa ia o tūlanga whapena ia e pio ni eile riva i tau o le tausanga ia e tātou o no sa ka kou o no sa
ia matatou matala o le mepitosilina ona tau matala le tangata latou ia i so se afo i faatiloga o le afiaga iai ma oe le lei tausaga se tai ia ona audantu le o le faatalonoaga le fioga le lii komisina o le matagaluega o leoleo ma le masega o tusitala i Samoa faatau lea i nisi o mataupu ia misei lava le tulai mai se tasi o faafitauli ia e pei ona maua atu ai ia le tino maliu o se tasi o tusi solo fo i tono le tātou tunu atonu ele toi po ai male i le tūlanga i le rawa yasu o tua a le amatanga o le rivesu maua atu ai lona tino maliu tonu o le potu sa wha pia leo na nofo a whaatalitari ai i lona wha usidonga i le rama sina fo e stemi leo na e mai moma e wha fungale ai i le tātou a whaatalitanga la i le ringa wau ia e le gata i lea o le tele o nisi o vaega e auna e silafia a tonu foi o le amafaiona faapulaina atili i le taimi e taunu mai le sa o le fioga ia lei atou savea ia ma le polokalamena o le Gagaifo Faiva i le tea o le faga i le ono i le afiafidei ia o nai suiga laitina i le vaega o le Aoauli ia ua lava le nofu silafia e loutou paia ma loutou malu o lona uiga malu o le taeao onoaga i le sefulu ona se mai eila ia leo le tātou polokalame o le fiafia mai sefulu anga i le lua ia sa wei leo le Aoauli Fofogamua i le lua anga i le wha ia ma le Gagaifo Faiva i le wha anga i le tūlai ono tū mau le taimi o tātou polokalame i le pō pe ona masani ai e lea va yaso ma lea foi va yaso ia wa la vale long puili o long to pa ia ma lo to malu e mo terminate fa tala fa to ia sina leo ma inga junior Fofogamua ma inga dai Brisbane Mandy Russell e va per foi ile lunga Nicole we e ma tu ane wa foi voilà le divine o la Aoauli ia fe o nente nga e pikil fa na wa on stimulus so ia fa malos a wente fa vai ia ke fa vai no ki a ko ya maka ko umala tu ala radio Samoa le divine o la Aoauli mai manu kau i ni sila nei o ia lu si akilo tongi pe wa maua i po a ko pili ai fica ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fa atali le talo fa ban no ele tali va ele fe ela le ta amio ane i tipu ai o se fa la lave e va mai o e wale popole se tu malo ale fe e amole lue o se mo i se ova se lue tu ai lue lo ile fe tu lue ma e tene mai ile pese esa utala le anga etele imawaina la umai le sawa ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae va sa mai lunga lue le yo se moi se ova se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue mete dia me le fe poco
Fa mai o te le alofa mai mau pe ana I loa Oi lo uola toa Ai o te tau tino ya oi Ioi wana oi lava O te tau toa tu yo luma Happy wana o sunga Watasi o So I follow Waina, yeah, ele follow Waina. E pio le solo nella, inai o falling out. Ole lo fai le uma, yeah, sungai le uma. Fia ole ma fafau. Taluai o sunga lo wau Mai mau pe ana tu mau Tato e fa avavau Au tu ina na ole o langa Ioi e umona pala O te tau toa tu yo luma Happy wana o sunga Watasi o So I found a waina, yeah, ele found a waina. E pio le solo nella, inai o falling out. Ole lo fai le uma, yeah, sungai le uma. Richard Parker le vango la woli mo pese ya epi e uso tu tai te le toi fo I mai a epi Ua mawhai nei o na whaata want to top up ale Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo I fo iso tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi,
o tuipui pui la COVID Faiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui pui o le flu. Pala au telefoni 255 iwa valu. Mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Ama. Payama malo sa kapuku, sa pamamagitan ni Keriso. May level kapuin ang malo-malo, pinamalo. Umuang po dahil tayo magpakapuki. Nag-isipin ang kapuin ang malo sa kapuku. Pwede pakalong po din kapay. Ang nga po ay kapuku ako. May silik karo niya sa upawaan. Pagkuli mga gawin sama dengan beliau, saya mau mga gawin. Ia pakulot po ini. Malumat pa iyo ang puskala kita ya. Bolsi fio le. Pa awal mako saya lang po lias. Liya. Ele bigis ka po pakalot. Ay pakaro po kita ya po. Ole. Walau aku ya. Foi comecei a aprender tentang dengan Pak Kimo. Aí você foi que ele pediu no fangaso que aku fora pasal. Ele bangisio com kau pusat pula ini bagi ya semua lasu vai. Ele mau biasa na fama bolsi foi aku. Bolsi foi olhe. Update dia maku bos fa inga le do ya le fora pasal. Mas susuko yang wali kau sangat di siapa iya na susufi ko yung wali mo afe mo kau sangat di evaluate os pa na paki mo ay may vale na susuko yung wali kau sangat di ay na susufi ko yung wali kau sangat di ito por sufikura ko mo ay por fikura ko mo ay na so iya ba Kosu kasih hari ya yomu kamaka. Kosu kasih hari ya yomu kamaka. Kalau sufi kau sangat lagi dia bahas sufi kau sangat dimas kau sangat makua. Bila kau sangat dia, nah biasa awal posisi lah ya. Sebagai orang pasal yang iman wang, Aisyah, yang baru iman wang. Habis itu ia dah pernah posisi lah ya. Ya mah saya isa si seperti harus ingat dulu. Mau fanga sa fakin mo yung ingat ya, eba. Sa fakin mo yung ano si Sena. Yo fare na giuro ko pa. Yo ka fa kaya pili sa office. Piu fare ali sa puna, yung solo. Oh, umuwi yung mahina ko mo dia. Pero po skema liwa yaso niya. Ang magpapuli lumay, ideologa ko ila kubya, ikaw sufi, ay mo sila fiya ya. May nuyo alay salo yung gewo mo, sa leufi o bayusu sa pungaw, simseng, sa lalaban, sa Macau, sa Kalimaon, sa Malano, sa Nilong, ang Sokia, Kufuy sa Aoauli, sa Maka, ang Magoko, Kaubuka, Lokopa, Kuray Mako, Kufulele Awa, Pio Falealini, Poukas, sa Leimoa Faleasi, Solo, yung Safo. Kaya ako por fai mo bayaso, iya kuat la kuya sa mo dia, Rachel Bulia. Ay, lisi aku isim ka kuya o mo dia umalako. Na ufufu para una solo Februari si va a soy o Februari. Para suo Februari causando ni mo liana. Ya no mo li para pasar na sa mo que posisi la manhã. Ahora si aku isim ka o peo nga. Ya mo espero ina ni aso. Ya ele que quiere na fa ele. Na mo le ku. Tenga que dia ya. Ole. Tenga malo era mi scalo lo, se lo ripari. Ya me se fue ya para poder no Samoa ako, y le quiero faltar a esa cuina más.
o le fai whaawa o la wale ngā ruenga leo leo. E whaakai e rin fai pule o kai kasi sa ma wheroa. Ia whaaki ngoi nisi o ngā ruenga pe o ngā kousi sira iai. Ia o le kausanga hui ngā I whalau pasaina rin fai tau. O I lawa se whamaumanga. O I o sila whiangi a inga o se nuu ko le alawa se mea higisi. Ia o le makalanda ko ofisa. O le whamuamua lea o sisi e whamuamua ngā ruenga whaaki o kausanga nge. Ia ele koe malolo me ia. E rā e a onga ia. Ele koe ua inga makotanga luenga whaki o ingo o swainga ia I lato. O lo o lato whakaua. Ia malako umi inga ia whalau pasai. Kala fo I nuka I kas. Ia inwhai pule. E nese fo ia ka po inga ka koku. E lango whaki o ingo ngā luenga leo ko se mea. I ka uku ronga lua safi o iskara. Ia mai le video karawa lea. Ronga lua safi o iskara. Ia surusufi koe ngā. Ia kolu ia maliu. Maliu o lea sani poki mai o piso leo ma. Paki mo susuana. Mo sila fia aso lusu kolo ia mwari kausanga ngei. Sari pokia mai ese mali o se alisainga. O se kamari mai sainga e whaasu o kausanga. O se siksengi sainga mai la tulo sainga o whenga ruenga I se swale singia mas whalpa o a misi fo I a rau sainga ngei. Ngei maliu. Ia sa maua pulkaya o whenga ruenga I oro maliu o whanga I bisi se e whale e poko e mofo mawai. I oro whaosu suenga I maliu mea. Nā fōua, tā pārkuru I maliu. Ia mai koro inga e whaile ka tonga whakukoa. Whaosu suenga leo, sa whakino. E leo mo whai temi leo ma ua se kula whongo pe ngā fia I fōile olo leo maliu. Ka iai ia CCTV waka. Ia sei whukuri mau ngisi o lo iai. Ia lo iai se soni ngā kula whonga o mokeni ngei. Ai o lo whawa pēr susuenga. Ia mai e tau konga whapikoa e pēr o kora inga kule mani. Ia o ngā mōle sisi mai inga susuenga. O le maliu ronga lua mo sile fia o se tamalo e whasu ko kausanga mai ki a lea ma sa musu. I la kou ia sa mai e whangoka I le vai ngore la koa fia o nei sa musu kai mo ki a bea. Ia kou whara kou. Ia whapea o ma whangoka I pōra sfarele ki a liei. Aso lusu kou ia mua. Te malama kai o skonga. Se ese kou whakauka o man ki munga e o nga. Se kai lea Faiva o. Ka me ka mai kai sami. Pasau inga iris kokoro. Ia ili whaiko e fōi a skamani I lea. Pasu kō kausanga. Ta whakino le siete rescue leo ku whakasi ma whesa. Asko ngai. Asu sa. Asu a fua. Ia maa ngawhi li whamau e inga mo kino. Kino mani. Alo e fufua ngai. A mai ele aso ngei. Ia sa ili ngā leo. Ma fesa ia la o fui sa whakino fui le au leo Kaiwa leo maau sami li whamau e inga. A whaosu suena ngeia li whamau e inga o eile sisi whaiunga. Kao fie mo keni si mo sisi whamparanga whaua wai. A sa whakino la kwa siete lwesi. Ile aso ma li poki mai ai. O le maliu lea whai. Ia mosi fia o le. O kei e sa kau fia le roba inga a leo. Ia le kura fomi. I le whakupui kau marana. I le sa morianga pia o si le fia. Ia waka pia o mawhai e le. O lau morianga whasama ia ia kausanga kia. Ia o lau fua e. Whaina au mawhai ua lo ia la so mos fulo whepua.
kausaga ngi ia pika ia ni o le kai ona sofua ngi i le vai le ongo ma fiku kai au sa longo mai ia awele e fina longa te maranga ua ma liu ia te mai kai ia e si le fia ka tō kuma te kusitanga sa awe i le kalmai ia i whale olo ia ma whamaungi ai ua o ma liu ia mo si le fia le ua whamaosusu enga ma ua kolo inga fuile whaunga whakakoa ai mo si le fia te ingere kau fia le vai ngoro ika maka mai kanu lama kau fia te ingere i ua whenu sufa ia o ia longa popo o ngisi o vai ka mo sama le mua ia ma ngisi e kau fia kakas mo winga e nga o ia e loko mo le vai ngoro whakui sa ia i o le vai ngoro pamanta ma olo ia ngisi kau fia e opa kunga ko li ma so popo a aki mo susu enga kemi kei ele o ma o susu enga kemi se pa enga o se so kula fu ma fu el mali o fa o susu enga e o polo enga le o ponga papiko ya ki no mali ia o nana na pole pa enga le kemi kei ana kula fu ai o si lo fia ia o kei le sambo le mo le na te va ia le hiwi ko le hiwi orang ka ko ko sa no ki au le fakatani ni le no fa tu ya lo o ki o mani le se va nga le o su su ai nya no mo mani ai ave fa ma o e fu forma fa ko sa te ni ya ma le se fa ma o ye mai o mai sa o ni pe pa ave ku le mani fa msino ya ma vai po ai ka fia ki o mani se fa yo ka ko amaya ka po ti ko ai o ma mo fulo nisi kamparana mangisi mau ai o ma ka mau ia kile ya ma fu ma mali ya mo fu ta lo mo le ka na lo ngale ai o fo ia fu ele mo ya mo le file ku ai no buscar ya o fa ki o fu ele na lo ngale leo ya o se a tinga i maliu ia wai ko ni mai kau a faisi loro wa karaka ia wa ku sia ka inga le au fa mo ka ni mai ka ngai i kilo le karaka wa le i a ma i fa mo ka wa fo ia ka lo ma sa ni sia ba ko ai na wa le fo ka ba ia ai o se a tenga mo si le fia ka po ya me se fo la buscar ya ele que na fa fai de da mango le pu le ga ka i vai no fa la pasai ya na ka si fo de so se una fo mo lo ka fai ka na do na fa ma sia o ka la pega pa mo da na do na so si fa da lana ese me fa na pasai so se pula fogo e keilo e sama le molta po ka en tu ki ma e fa fai fu ile a buscar ni ka ya ma le fa lo fa fai no sao no Fiemi cho fio lo le sexe ya fa ina ato le auto fio Kemela jadi kita lumayan facin mo iyo sa ina alanjangan yung pamon mo. Eki tu sigi ali ba kare ko. Kemi nyenye se la wa su fa ya ta ofila. Ofila na fakia na ide. Confia no que ninguém vai mostrar na faquia da puta se lá o sofá e aí pouco ele falar na sala de falar no final lá ele não faz com aí lá o colo ia pouco falar já o filho lá uma coisa que ninguém a vai para popular e no meio de se rua por uma singa no mar
Ia o mai le se funga inga mako. Anga misi o mori anga mamaro kawhia. Ka keni ngei, mai mera no kawa. O lo ngafa kawi mai inga whakui o kele. O lo kausinga, o lo pai. E me se ko sama le mu. A whaonga runga isi mo masinga e kato mu mera le. Ia o mai ere mai opset ki loi mako. O le ai mori anga ia o whaisi umi o kaha e rea o makene. Ia ai whaisi kausanga e koe kan se lei mako e kale ko te ni se ia ina kala whenga. Ia ka kere no ia ile mense e rumor ko, ia pe ini se ke ua kala i kua. Rama i aso ni e. Ina whainga ka whia rei ka. Ai atu nanga na whainga benga. O maka tauri mai ina na whainga benga. Ia o ke ni gei leo wa ngā rui whakasia ko mangisi o leo leo e whawhinge. Nga ile tu ke whakoko ku ngei ni. Ia fia. Ia mau ki ngor pola sama le mu. A leo whai po i o leo whenga rui ngā ia whakuiku. Ia o la ela wala ku i pōma le au. Tau me leo whai o whakoko ku ngei. Ko ni maru whakoko ia so umaka. Salawalus fun montupulea o fala o fasaina lava ia tau fia ia. Le ai o le tutu a ko le po le whai leo so mōri anga se ruka. Isi sa kau fia mai. Ola ina whamsio mai. Kau sanga o kia. Tau whiunga mo le le mahu atu la so nonga ai ui se taimi wha atu langa whaile tau no o atu ai wa mata ia so so na wha akito o mua mariwi a wa ui wha mumiri. E lo i isi o kai papi koa e ka pe e kaunga lua wai aso kanu mari whai o e lo i isi o ke nigeia a rao i alo kula fogu a kula mariu whamsiko a ki ora i o mai le ka koma e whai a mai lona i e leo leo maru kusa lo isi e funga i a fo mai whakoa le me whafu na laua whasolo fo i a taru mana na e nigeia o fiki ale masa i whaunga mai. Ang kapong pa-politics na rin ay yun o kung marigo yun pa-politics. Hindi pa mo pwede i-panukilin na rin sa pa-politics. Mofo din naman mo eh. Ia ole pa-politics le masa na sa ule fiki. Ia sa whaiat ko nga inga o nga whaisiumi o sa ia ngā wā ia wā o mga nganua i nei a kako. Ia nasa whaikaro sa nga mako. A vela e pakiki sa mako kuia. Mo se la wafi. Na pasia mai e lo kisa kuke. Ko era whakakaruanga ia masengi loa ia pe whai. Ia ai tau sure ngāre kara moare. A kafoltis. Pe ua whapeise si ofa mai se sia tu o kerea. Pe mo whai o koe kukurua. Ia lera ke nigei le ua. Wai tako longe telefone. Tá, vou fazer olha. Aí a pesquisa só sabe mais isso lá. E aí faça fuga tudo a copa, não olha isso tudo. A como é. E aí o Paulo vai na pensar uma coisa, ver que você não com cara mormo. E aí como me fez uma com cara faz uma. Aí se alô mais bem na aí. E ele se faz uma banda marco. Porque eu sei mas se disse pelo lá olha. Aí ela acabou para ele. Isso é o seu serviço tudo. Ele se ia vai. Kung maringa ay kono lera sa mga may fiki na kapag. E olha que sai pero ikima. E o sida mascaria é olha fiki ali tá falando over do total santo lá. Ele tinha mais de o local ali, como ele era o baú, sim. Olha aí. E a faz de amor tira frio. O modelo de saca mal do ar e ele com lá no
kia i o whakamonga reo a whakamonga kōspai ia ngau si o fia i reo sunga ia nai mani nisi reo e umia inga kura ngā kofi o le inspector po le reo sias ia Malaysia i reo ka i lua ruan tol pai e umia inga le kura ngā kofi o ka i lua i rao mai e reo whamaro le fumau inga awangi e sia fia ngole whainga susu e ngā le whainga ringa pēr e whamarolo ai whakimo le susu e ngisi e rei maukuma susu e ngā kemile ai a maukuma susu e ngā e le arongo fōi oko e susu e lai a fia i son ngā kula fō e o mine mo ria whakula fō ai a whapere au sia maurungo olha a fia na sua kula fo ai a fia i kula fo fa ko le lá no ka ko regulation ma police be se e ma moria na ia in geno tweet of critical administration taxes e moria na fa le olho e a que ninguém ia ele foi na moça a que ni ko ya kula ni ko wala ba mau fa sa nesis ai no se sua na le vai ia mo fa kino no fa ma o então vai ora vai não foi a susuenga e ela não foi a filha de susuenga passando a pinga bem ou e aí foi ele vai não e player vai ora puxa e susuenga o mai na vai na lá ia faquinho no farmão e aí a ver que se fez algo da na lua e aí farmão e faquinho lá porque ninguém ele foi na moça ao campo se i o susuenga e boa a como ele como mal e o mal a pedir o mal da o tu foi ele nessa faquinho ele vai no lema ele só escudo e a wali de seu a mo umani tu lá aí para passar né susuenga a wali ma foi se o no lei aí a se foi de curtir para ele isso foi na ele mo aí di para fasaina o ele put você também tem o molho e assim que não vai e a moça fia ele eu mas se cai se passando se é que vai a moça fia foi na umaia e mau umaia me foi na morita e pediu cara e ia vai passear no umaia o aí não pegou misia lá comer pouquinho e quem me e era com um pouquinho e uma mesa assim melhor era com famombo o acasa ele não pena aí ele mas se o mais o facia meu se sai não faz e o a mãe foi ia eu com milícia não pena e ninguém ia aí se permitir ele não foi a café na era fora agora daí aí camanga vesi mai que bem o mesava o camanga pu e uma vira lá como não eu faço aqui não não a como fala o ar fala não vai falar não ele pau for base bem o mais chance e aí foi faio o camanga molu mama a faia o que falar não o que falar mas ele vai matar o filho a vídeo não é aqui não aí mas se o sau fa'u se kangi a leo se se wāngai se mea wāngai e poro fi sau su whai au ia e leo ai a o mai fō e alu anu mana tau whai ai e ia leo fi sai e wha'u ia e leo kau fia pe e inoa ma kōga kai au mai o loa ia kau e au ngā koi pe au mai a kau sura ngai sa e mo se le songa le mo ma kōga na wai o whakunga le whai au whenga wai mai whakino ala kuna fōga ele ia ni faquinho uma família que eu sou foi da para tu vai no fia ela poa a sai fofu eu matou leu faz aqui o fale ele não que mais o fale no seu e eu me mapusia a papela é voluntary meio Michael e faz no fia aí a fapes é uma coisa o fale aí me frustra ela foi mais com uma fome use force if necessary Una querer marciana, olha na o fiquei aí matou uma aí quero aí na mo que eu falo brama a filha me foi com ela
Whakingo ngā koe ngā leo. Wo whaisi keu leo leo a. O le iei mga i lei e kupu mai. E leo kau fia mātou whasiko sa o alo fise a ngai kia. Aso so e aku e se mai o inga se leo leo. Ua kau o wala kiki mai whakingo inga. E le kau ama kua mua na koe. E kau ang whakingo le. Ia la fo ero e aina i mos wha ide. E le o kau fia lako. Ka isi bia nga se whakingo ngā kona. A mātou e whakongo ma aia inga ma kula fo. E fōsu su ngā mātou, o umaka kia ka ia kula fōma ua. E foi kia kia ngā mātou. E le songa isi a question whainga mātou ngā. Ai ao a e maua lunga o kau inga, me isi. E fōfōfō i mātou. E le o ngā le a mapua i e kia makola veila. Se o ngā lunga i e ringa lunga. E fia o whai, e risi ngā lunga whainga o fia. Mai ka ko mai fai no le ko fu mai ai ki kilo sama le mo be ai fa ki go mo le na e sama le mu ka ko mu mai mo ki mo o ma le ai ni me fa ko mo le tu ni eu fui na mo le lo que se dia tudo que vai por a porta tu chandola o tu le Eva esa aí quem é o marido Saoauli. Isto la no saludo a la gente que me va a pedir una música tía ya que tu la no le tu ina lo va a hacer como que hizo sai mantana ko yese que la semana lo fai una tu ina ya mantana de la ya de la Ya, ahora va a caer que así. Tahu jadi dia pulang atau tahu, orang mengaya dia dia sudah pun satu kali lalu dia kalau sisi dia tidak perlu dia lalu kecil antara dia lalu bisa dia jadi masa sejauh bapa ada dia lalu orang ini lalu kata lalu ya oleh jadi orang ya kumpul lah mata kumpul lah ya oleh orang pasal dalam nak tu ya kumpul nak tele lah orang mana tu ya orang nam kalau persen kalau mana tu ya nak kumpul dah tahu lah kumpul kalau ya oleh orang kasih nama convention boleh macam program yang ini yang tanah yang tahu orang kasih ya oleh nak campaign ada ya. Yo era un caso de titelo, yo me la tu faz. Por favor. Tasilimo i votu. Amo. E toi whaatalo whātu i lau whaafonga le nei tū la o le aso alo maia o nisini o tātou tāla fōu mwhai ona tū whātasia e lau Radio Samoa. Wa whaalia nisi o tangata na api le tōla ua pinga i maunga nui o le mala leana o lātou mōli mawina i le haafiai o ia whaitū i se ele solo tele e pe ona whaamawina ai le matua i whaaleanga ina i o whale mata avale i tū ainga o le caravan i le palapala. Whamawina le toa tele o tangata lo tau sa ilia e au fiai mani whana witi, masalo mia o lo tanu mia i lalo le palapala. I whamatalanga i awala o whaasalaunga le leiti o whaavau malo o New Zealand, na a fia lea no whanga le Beachside Holiday Park, po le awhatonu leo o le tu lai iwa le tai au o le aso tofi, whaalanga inai le tele o mea tō tino. Li potia mai le ngalo lue ai au nanga o whaalavlave te tupu whaafua sei, e au fia ai le Urban Search and Rescue i le pō atoa, e sa ili malawea i mai i lātou o lo le luloa mai. Ma ono ia fōlinga wa aia matulanga pangā tia o wheta ia i maa fianga o lea whaalavlave whanātura, o lea o whailoa ai le matau ma le whewhe tele o se tasio turisi, o se tangata no kanata, i tūlanga na ia mōli mawina, ai mese lava le toititi a fia ai masiona a inga.
I se whātalanoanga le Minister o whaalawlau tupu whaafuasei, Emergency Management, ia Mark Mitchell, matusi tala na ia whaamanino ai e iai se teine I titi o lo o awhia I tangata o lo sa ili nei. E le o mai loa le lei le numero o tangata lo tau sa ilia, ai o lo o iai le taritanunga leo leo, e le to tele atu marito o se fulu. Whaamawina le tele o helikopa o fisosoni atu le nei ngā luenga whita. Ai ise mata upu mai I le nei whaalawalawe whaalanatura o le na li potia mai I whaitu o Welcome Bay. Le mawai ni tino maali liu o ni tangata se to lua. E tasi se tangata na avatu le whale mai mo manu anga tunga, ma o whamawina le tele o whale na whaalanga ina. Whaalia le tuina atu o ia tino maali liu I le ofisa o pule maliu po le coroner. Ai se talalata mai I lea mata upu wa whaamaunia mai o tangata wa maali liu o se tua ati nā matua masiona alo. A o tali atu le toa tele o sui o whaalawalawe tutupu whaafuasei I a whianga whaalanatura. E le o malo loa I lava le li potia mai. Le tali atu wai o nisi o ilato I mata upu wa awhia iso I fua maola o tangata I totono au kilani. E pei ona li potia mai ai le maliu o se ave pasika po se motorcyclist I no ua feto ai ma se loli la poa. I whamtalanga mai leo leo po le kuwata e te aile se funmatasi I le po na o lato mau ai le sawa tele o le alo le pasika e anga I atu le itu I saute o le motorway latane I o tara. Ta ua Superintendent Shannon Gray na tau mawhai atu leo leo e ala I le whai o whaailoilo I le ave pasika ina ia tu peitai e le itu e peise I wa atili ai le sawa o le alo le pasika. Ai whaamatala I le I leva o na tupu le atu langa e wa ai atu loe leo leo se ave loli o lo talo ma tau mawhai e ta aufi I la tau. Talu ai wa feto ai se tangata malana pasika I lana loli ma o lena ma wa atu ai loe leo leo o le pasika lea na o la atou tuli loina. Whamawina e whai lava sina tu ngā o manu anga o le li ave pasika ma o lena maliwa I lava o ia le nofuanga na tūla I ai lea whaalawe. Na tāpunia a wala anga I atu I tū saute I le highway tasi a o whaasolo I loilonga ma na whaato ata tala lava I le tūla I lima I le taia o le asfaraile. O lo o tālia pesu e suenga. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. In this update, residents near Tauranga Bay Park Stadium have been forced out of their homes by a new slip near a major reservoir water main. The City Council says the evacuation covers Mangatawa Marae and nearby Papakainga housing, stretching towards State Highway 2 near Truman Lane's southern end at Papamoa. About 150 people have been evacuated to Bay Park from 30 properties, with fears the main could burst if the ground shifts further. Kian Taiti says he left a few hours ago after police knocked on his door. Telling us that one of the pipelines are about to explode with like a couple of thousand tonnes of water. International Air New Zealand cabin crew will strike for 3 days from February 11 after weeks of negotiations. 2 unions have issued strike notices for wide-body crews on Boeing 787 and 777 flights, saying they're at breaking point. Air2 National Secretary Rachel McIntosh says more than 600 members will take part. A strike on international flights has major disruption for the travelling public, and this is not something that the flight attendants want. Air New Zealand says it's balancing travel affordability and economic challenges, but is committed to a fair outcome. Police have closed access to Battle Hill Forest Park while searches continue for a helicopter down this morning near Paikakariki Hill Road north of Wellington. The search area is believed to be in densely packed bush with no confirmation of numbers on board. China has recalled the last 2 pandas in Japan, leaving none in the country for the first time in 50 years. The bears were loaned as part of China's panda diplomacy program, symbolising friendship between Tokyo and Beijing. This move's been labelled a sign the country's relationship has deteriorated further, following Japan's Prime Minister saying Tokyo would deploy its military if China attacked Taiwan. That is news. In sport, Cam Roigard has extended his contract with New Zealand Rugby by 2 seasons. The first-choice halfback has signed a deal until the end of 2029. Roigard says that year's British and Irish Lions tour was a key factor. The 25-year-old has played 17 tests since debuting in 2023.
Roy Gard will remain at the Hurricanes and Counties Manukau. The Hurricanes was the team that gave me my first opportunity, and I feel like I sort of owe it to them to re-sign and not look elsewhere. The Black Foils have had a good look under the hood of their damaged catamaran and are confident they can be on the start line for their home sail GP event next month. They were forced out of the Perth event after a crash with Switzerland in the first race. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Ai mai fui a ter uma taxa, mas ele estava. Esse kalau tu jangan terpuri cuma. Boleh kita lalu sini. Dia tahu sesuatu ya, yang anu. Artinya fokus sama tu. Pensi. Mereka boleh pasal lawan ini cuma mai anak ibu tu, mereka tu misi. Kalau kita lawan itu, anak pasal lawan, anak ibu yang mereka tu misi. Tahu apa tu apa lain. Ele foto apa ya nak? Tak ada umur, misalnya tu sangat. Siapa pernah foto? Solo mi olhar ele queixou é mais foi fazer terina queixou aí por logo sama boleh na ana imena tu é bem information kita tinha nem falar uma coisa sama itu kita nem falar se dia tu foi muito bom filme ele tu longa de tu foi lá o silo tu longa o badi foi muito bom kayo naman sa initiative sa tu ada umi lona fa nga solo ia tu lang atau sesuai nga fa pito mai reli mana tu aing itu abatu dia tinno bagi foi la tu aing mo la tu sa ninga ai pe oindala se fete ina inga tu lang bali mai puling ngai so mo tu fa mali nu ta tunga oleh tu lang na fa mo ia vai kalau kenya dan boleh pulang semua Kalau aku pulang semua, aku pulang lagi. Ele famsi. Ele masih pengen kau enlouquecer se, eu acho, eu vai. Porque aqui aí quando me disse ya, uma capa. Ao mais lá ainda eu vai não como. Ele algo foi se ali ya, uma coisa linda mas pouca. Ele foi na sim, vamos falhar uma ministra que não foi capaz de pôr aí na família. Ele fala que não é o sol de nada, pôr aí na família. Ele fala mal do vai se aí, que ele aí né, tem a cara, falando aí ele faz marcou uma, ele escaia e pôr aí uma, ele pôr aí. Até lo viu que tu lang ali darun pangasor ba iya piloto foi le to awareness foi le pangasor mo fala fasai plaso falo sereni foi eu mai ele termina eu mai ele termina dei mo foi na eu não mai e os fainga eu fa mundo ele mole eu fa eu pele de na cava ele mal fa eu lá toma não vou ir mais caro, não foi subir e os pais não valeu, o aí vai subir aí na rua e acaba o bom dia, lua subir aí e tá mais caro, aí o ano subir mais os pais, quando uma festa feita na terceira, aí ó, tu pega e não vai fazer, acho que você se dá por isso, olha todo mundo, você precisa Você liga ali. O terminal é americano, China, ele é na África, ali você fala. Olha, tinha ele o cinema aí, Bangla, Fofogamua. Dan ali, olha, tu anga aku pakai kayu seperti ini. Kau cuci doa soal ia
maliu. Na maliu kia res na pari I whakapuni. Lasi a kia mai la tawata mai o tatonu ko le wana na laiona ave I whale ono ile o tanasana se o. La mena laiona ave I o ele I maliu ko lai ave. La mena reina ave I whale ono. Ina e whako chino maliu mo I pe o le mea. Ola tono na fo na le ave kali o pe ko le nesa no na lo mai o e ko mali mai tai sa na la ai o le o fa mo ina ko yo sa no la ta ko pe o ma ta na e le sa o le mu na ko si le ro pe o sa o le mu ke ko se tu e ta o fi mai ta ti na mai o e sa o le mu a gi ma ta mai tai le o tu fa ni le si ma o ya ni le ko e ata e fai mo fia e kona I loa ma fai ato whaai uma I toi nga whaale tonu whape tuku mai ta wa te whako o tonu koe ala o I pui whaile tampi Ia whakai bosi le fia e na longo mai e tute sa tute e leta e whape mai o ave sia whai mai Kanga ti te o kusus dona se mai ani le ai mo se la fia o le mandi o ma ko le pa ko ama ko nganga ya ina o confirm my expert or the doctor so the kemia tuke na ko aku mo ai me kuku ele mo se sine ma ko fa o fina o fa ma ya o fa ma ile o I ko kui se skoinga ma ya ele kasi se kai mirua o se mai se si per tutti o fare oro akan mai kamai fare oro e no fare oro le MPS transfer ko pe ava ko se makina ai ole ngai ui sa fai ki mo livre no ko ai fare ko o isso só ave fare o fare oro le sa o cara o confirm o malícia ele faz a confirm ele final ele faz confirm marco o marco ia raro ele não foi mais o ia ide o mais foi ficou marquinho e aí foi a coca coda com ia o la massa ia olha o malícia a feia eu não vejo nada eu a mas foi a ver o falou o fale mai mua na e foi le po le ne ko sa le mo sia na va kuai ku kasia na ko ola ye isi ki ni ka fiere au ka fa e ke mo va ku ele se camera sa ko ko ele foi se fez no se que fa pera eu ko mo va ku ko ki ku va pera e que kilo ia o su fa ku ele se ma ko ki va pera a foi ma ko ki o I trabalho de pouco, assim é que vai ver, não vai ver. Ele aí você vai pôr, não vai ver, casi de curar, dois curar, como curar, ele fica aqui no pé. Minha era coisa maluca. Aí só leite para você começar. Aí só ele aí quer mais, ele fez uma coisa que quer mais, viu se de como, olhe, sauna, fica depois. Aí isso que ele calfia aí, aí quem era tio que no sofá e lá e a mãe foi tal como ficou que não lá mas você se trabalhar na social dele ao menos pouco e não o outro que caiu só por aí o isso só deve formar e ao final não quer ninguém minha massa ele ia me dizer se já se ou fazer mal e até cara aí veio acabou de fazer mal e eu não morri mal ele acabou ele mesmo na forma essa que falou e a façon não me nasce a problema e a mamãe não pouco na bela se eu vou ali o pede para tan firme falou não ali aí na ave vai tem que levar vai que para o ali o pede para e a foi cara pela que foi vai ali vai a foi em escolar e ela uma isso aqui que foi da ele e eu fui a porque ele tinha que era sobre a liga eu curti o
ua iai le ukupu ua mo mea le option mo o falma na foi la ua mau e falma I ma fuaga isi na tupe a ko mai mo foi isi ko famgala After gradually do actually facility. Eu já era para ia eu tô por delante da final e fatinole só está no mamu eu não magoai ele tá sal mas ele tá aí Aouli não magoai e ele tá mais tá ia Aouli agora tu eu falei e aí o mo panga o que a só uma de first aid da deu para mo da praia se piar no pena sa palai na tá aí Aouli Leroy e uma faina área para conhecer se pessoal aí ele vai per muito causa social alguém me quer eu levar como a social é tal uma com pessoal na ceia ali se vê o tal se cala mais lá e eu ele meu cu a com que eu pessoal ele e eu não foi uma moção para ganhar o social pena apa lain tu que certificate do malang sekolah apa Lewa fio, a mele o te fio ni noia. O ngai na ua maua tala e na rius. O whan te lamare na abatu me reo fio. E maua tu siere kotu, ua mani. A le lawa e saunga mai nei tatu filo i. O wha maoni na avea I toreo. E na futoa wha maoni ai o mani. Ke o le ala na fisi. Pena o mai o I tanu malala o la e mauso nao. Ai na futoa amaliu I. O le mea na maliu o. Ai a mai I whaleo e wha maoni ai lumari. Ia. Ia, pena me si le talibu tāpule. Ia, e o na tātua o talanga I tuna mai o whakupu. Ia, o talanga I te whakamawia. Ia, whametulanga I whamawia I mali o tenu te. Ia, o tenu o le whamawia na whama. Ia, whamtalanga upa o tenu lai whakupu. Ia, ele vai falar de também não é que por ele fatinole na request. Ia, o to falar de ele fala na ia. A ele fala de ngaio mani. Ia, to falar de ngaio fale o tenu. Já que forma, eu pulo na sala de sustentabilidade. Ia, na lá to falar de ngaio fale o. Ia, o mais do que não o to. Mas é que forma. Ia, a falar na ia tu tá itu ada seorang pembantu memulai fakir pembantu lagi kamu ni lah malu supaya kita tu dah ya ini tidak ada foya pulang tu kan mak ada itu dulu ini kamu mau mani masalah Lalu yang kamu boleh yang terkesih dia yang yang tak dia pakai ni nak mau melalui le fa lau ia pasa lau tu mo te te fai na le pizza le lo tau sai mo tu wa tu lo tau sai na lo me ni ni update but tang tanga ini ni mai komini ya komini tanga tau ni mo pizza alole o le fa si mo mai tanga tau me o ia fa na ia pe la si tani dei I le au o le si la tu mo ia si tanga tau le fa mani ai ko ile si sebagai cincin pelatihan nama mai yang mentua apa sebab ibu apa ya sosial yang saya take mai kamu boleh lama film boleh mana ya bagus ai cinema mari lema itu siap ini yang sudah boleh film yang nama tuanya sudah itu ini semua apa mainan na page na itu ni kalau mainan sosial ni mulai ini orang tu sahih ya awal yang tu boleh semua kan saya tu konfirmasi siapa tu dia tu macam tu saya tadi boleh stand to eu akan dulu dah coba cari yang lain supaya ada lu ini si by Fafo yo cari yang lain macam waktu ni saya ini by Fafo ya mesti saya boleh ini jangan sama mai kita yang jatuh tubuh rutin yang apa kan mau naik di situ dan naik kitanya jadi dalam mau tahu jangan sama ini saya nak tahu ini private mai
i lātou i e tō i waskuna i tō kūne. Oh, sorry. Ai ai lātou i e tō tō waskuna i tō kūne na maua i ne. Ospa i na talo i nei. Ai. Ai, se tapo kua tu e lo lātou uma. Ai, ai lātou sa ai ai tu mo mātou mātani ko. So, te wasi mo kūne na o te wala. Ei tu lama lea wa ai mai tō mo tawa. Ei koe kisi o tu pase ana tu e lātou e a whio mako wha. Tulanga le tu ye se tulanga o sisi la ye ka na le so so yo wa ale tu tu ai se tu ko ye tulanga e se ja bi ko fa ti no ina tu na mo la le mo si o fia e mo fa ko ki era sa na o ye ya le mental health ka no ke be ne ana so ko extend la cosa si Ela com o vinho, a papel que o vai que ele tem o alamo que eu sou fua para o aquela que não vai a para o meu mato não vou fazer isso não para a papel foi de fala não eu vou para algo mais lá olha foi não vou eu passo lá não ia que fica e eu vou ir a fazer não sei se o que e pegou a faina porque o a filha de uma roupa aquele hoje tem dia ele pouquinho vai levar mais o roupa ele o Aoauli foi lá com falar e foi iniciar o mesmo profissional o batuca né e foi falar lá com o público bom dia depois se faz quatro semanas depois de conhecer portanto a tua lá não está lá tu ia sair por lá o vai tu lá na rua do fato não é uma coisa né tu pede a ver mamado né quanto tá ele foi um tal fio para papel né filho da tu ia na eu não sei ele de tu aí ele a rofa feita mas ele tá todo salado então vamos fazer na tudo o ia fazer mais e o lema tu tem algo que pensar no curso né eu encourage lá tu fa o fatana vale mas vale pouco ona tulanga le ole no fangi tu que se ele tinha tratado de aqui agora foi agora vem tu que agora na ave mamãe fa agora oi tu sabe bem ele me está pegando agora mais o ele não dá ele an calentinho aí faz o meio ona uma forma ele me vale nem aí eu sou o que é como tu pede e aí me não fala Pero si no muy bueno, hoy yo quería ir a que fina comisión eu ali tenho não estou se meu tá matar uma turma né Lalu sini menggunakan model yang macam si oh biasa kan main sampai kayak kosong tapi masih main sampai ya orang ini tu lagi kalau pangasor seminar mau sih dia pun pasal sor mania ya tak faham punya aja wah ini asli nanti malah kita mau dengan dengan kasih dia sor lagi ada tapi nana mau tak faham kalau itu orang anda wei ini baik ya kalau tak kena hukum sih nak mau lana silsilah ya dia mau ada dia Bom, você direto já fez, problema do você direto fez, que problema aqui é, que só pelo overdose, desse tanto que ele não vai morrer. Olha, essa foi de sai de novo, olha, por essa então a menina já por ela mesmo foi no overdose, lá a coisa foi na lesa responsible officer e o menino vai ficar mal. Ele me leva para ir fazer uma coisa não vai, ele pensa como foi essa meta hoje não meio que não é não é sabe uma meta que não se tá que não vamos ali que é para ficar nesse moço só nem por aí eu tô falando de mais ele se intenção passou que Lo ofrecieron por ¿cómo así? Oh, okay.
ko whainga rena i te. Ano e self-management mwere tāroa, au ne mwere Master Forest Town, ni reo te exisi. O whenua o e kako tokarame o mai e hoi e street dogs. Le kuku koe mama e kua kene mai ia ngai complain. O ke le ale mai e hoi e tāroa tāwanga, ma fia e hoi tātou i sama le mua tātatafa. O sia fia e whakino, lalo o te oni pana. O lo whaiara ko mai rii, so kaunanga o maena i. E maare ko kai whakaro kere masunia. Ia e talo fui a tu. O ke leo pile ngai o mai nga te tuka kia i lewo. O le po isi mai no sau pana. E a whafonga mai kore kia. E si ni lewa kusa o mele i mako ofisa pea. Ngai lo le mai ka kia i kai. Muli o isi mai no le i whale o le. Hello, Phil. Hello, Leo. Yeah, okay, lo que são eu que aqui se meu pai o novo mas não tem se. Eu lo ai no sia lançanga. A sia aí. Eu sanga mais no vai. Le tipo iguaiaço, de caiu iguaiaço, mas assim vai uma video SMS. Aí a fama como na poder lo. Já fama e aí ela existe também sempre se eu não se chega em América. Aí foi a Aina, close relatives, então a Aina sa uma Faiva do carro. E acho que o lang ali pouquinho que sa mo ali for mais sa papiko sa lugar sa pamilya. Ele ia o menos ele pouquinho. Então sempre faz de calma que o pouco aí faz pouco que eu fui o lang ali levou aí. Yesia, ia mo sila fia po. O le fai pui pui. O longa, o que la casa é o que fai. Ia sawa le bufa pui pui me le sola me o sis. O le kiu que fai pui pui. O le fanga ingo kaka i nalo papa ingo kuna fona. A mama ia le fai ma. E le fai ke le fai mau mau ana po sila fia le. Nilo ia sa kua i mo sila. Ma a veisi e fai ma. Awe le meto i request uma. Ele ai ma se request ele whakingoa. Ia. O karaka o mare kare no sia o vai. O kia o skuta mai kaika. Ele foi assistir kai. E whakiko assistir ai e inga e se masawa le mulo. Le wiki a fo mai o kare vai no le. US Embassy na Cotinha. Na verdade que não mau ainda com lá na Grécia. E os caras já não falam. Ela fiona la ka fasil mun mulia fa mola. O mai se fa se ai la fiona tu sai o le mata upo se fa peo se tamai titile na fasi su ele o le ta ba. A lo ta wai le lo masal mi ai o le na fa o li mai ai. Você fia no vai. E na foto aqui no ele se suena. Ale vai o la susueria. Passou a passar na eu. Como está como mole o longo então. Ela vai passear sabe. E aí a consciência então uma dia. Mas ele você não vai, difícil para o povo. E a que agora a ver vai na botar com Pagkakaroon. Kaya mo sulit, talaga na tumabing sa
dengan dia swing sekarang gue kan udah ya bangkana gue ngaku mulai koi deh fakta ini dari awal pun ini dari bu fakta ini di kanan fakta itu ya itu boleh bukan kasih dia kan orang dengan dulu ya bisa tuh di kalau lalu tinggal gue kan ini fakta ini orang para dia ini asu mulai asu oleh itu buang aku ngalu fakas ini nggak terlalu pasal ya sosok pula aku masih lebih ada tu malu kuku esok aku ini ulangan kalau kau ya aku pengguna dengan dia di sini lebih ada yang aikai fakino se Faiva ya ni pula imai dia lewa pula imai dia ini tahu itu pula ya mau ya kira kau ya pula mau ni tahu siapa ya mesti kau ya suka ferai mau kau semua Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fofogamua na pesa tapu ni le rivaingo la Aoauli do toi lua se fululua. Mala fa bedu tona tale o leng tulai fa o le dasa mai mo fa fonga le antru e se abuda tuleo tanto fa talonga na le fionga le sui komisina ya madisivo io manuel malo e pi ona e mai mo e fa fonga tie ile fa talonga mala tu stala i Samoa ile ia so lulu la so lusu malvanu de la masina o ya worry ja veel level twee maar voor Tommy Liddy Klein wel ja fa tal fan ja oi e bi sele mama tu i ranga ya tu piki le fana wa onga tal voor Tommy tu ha mi tom ja ma ile onga wa ele to wa onga pe to ha ele ve sfo ja lele tamale ma tine le ma e style i lo van ja onga ja ma ile ko was singa fo ja ma isi van ja onga fo ja e ook keer van ja onga pe ja e fa pena le ni yo lang o le tausanga wa feo lolo e o le tausanga fo ja e fo ya le oker fo ya ele mo le usta il tamiti ya e usta ele nei ja e fa longa ta e ke mi ko si e lunga ele le a fo le hotel fo ya ina ia la ngona le mai ta to wa tamiti ya ia le so na ma le fia ta wana ya vat ai o lo ta wa mai li poti le na ya so ma le ya so yo na tu atu ia le fai titia o fai a onga inisio o a onga ia molima wina fo inisio a onga o lewa toi o ia pule a onga toi fai a onga ia se mai ia la tu mata fai o i fai le masan ia le toi o pule a onga ma i la tu ia sui pule e o toi fai vasenga e ui e leo la vei tonu a la tu mata ta pita ia o le utina o fai a onga le ia tonu New Zealand i le teimi nei e le ngantala i nei au kilani a o New Zealand a toa e fiololana ya unga ile o yeni pule a unga ile tibdei ya a fiol fisili po ye tu ye le tulanga le ya e fisili fo la val tanganta ya te ya po le tulanga la wai bai wo fa fiena te fa ya unga dan tau sanga wo tu da ya tu fiu nei fa ya unga nga lulue fia tau sanga o nga lulue ya e sa war ko kongi le se a fa bo ponga masina fa asilinga fo ile le walo la tu tinga ia o la me la ngo fo mi ko le fia onga paule me le o ke lai e o tie to ima onga fana wi o le to anga ile onga ai tanto wanga yan tu ile fan tel ronga i Samoa e o le dau marino le man tolo vai le teloni so mata ia bisela vai ia mo o sfa inga le le fo ie to tele ila to le na to e lokaina mai ia ma o lo ta fie le timi to tia lo se la ila to o lo ta fia tonu mai le masino te se mal to sanga se vai nei al want to mal ring masino yan wa ele ngata lai fala fa saina ya e fo marisio so ngatu la fo o le ta fia ili ni so le man o le tu yo tanu malal e fa Italia ya la to fa sidonga e tu la ye le masino fo ya o le fa pupunga na o le tele ni so vainga ye pe on fa tele roino il riva en o le Aoauli ai ona o le to te le ilan to lo tu silipea oi ele wa maliu mai o ia pena maliu o le malino le soundanga le komisina le tu ba o le matanga luengo le fa pe o le matanga fa yo le matanga luengo le a fa ye mo wan tu stanga to fa le tonu e alona soifu po le tu langa ye o il fa pui o le memo mo e fa yo le ave o ile il forma e o tele mai lo ye pe tu mo ye so ni mo ai e te tangona avele foma e fa mauti doai e misi se tangata o laua masalomia ia ua umalo na soifua ai ole tulanga le da e pe ona afiai ia se tasi fo i on sava pele ona tafia i totonu ia ole tanto fale pui le tanmalan le santali ai lona tula i lumol fam sidonga i le vai so fo ia pola masina lea o February be ona sauni yai I leo o mai ai o whaamtalanga i le maliu whaafua sei o le whatu solo i longa Samoa i a papali i sia whegau. O leo o mole mawina le toa tele o tuina mai wha mai senga ma sa awhiawhinga i lea te mai tai. O papali i sia whegau sa whanau mai o ia i le aso no Januari i le tausanga tasi iwa o no fitu i matau tutai Samoa. Na o lae o ia i Samoa a o le malanga mai i New Zealand mua o ngā whaapea fo i le malo a Amerika. O ia o se whātu solo, o se tusitala ma tangata tusiata fo i longa Samoa, walawi loa i le Pasifika, ma le tele o atu nuu i ana tusitusinga.
I tala anga I leo langa lue o lea tama ita I tusi tala ma fatu solo. Walawi loa I ana tala ma solo. Ai meise ana tusinga ua whaingo eina where we once belonged. E tele whailonga tā waloa ua whaamanui eina ai lea tamali I o le atunu. E peo na ia maua eina ai le whailonga o malo o le taupulenga po le Commonwealth Writers Prize, Best First Book, Southeast Asia ma le South Pacific Region I le tausanga tasi iwa fitu. O lana ulua I tusi e peo na ilonga ai le Where We Once Belonged, na veai o ia maulua I tamaita I Samoa na manmalo I whailonga tāwa loa I tala tusia. E te lea wanoa na amana I ai papali I tūlanga whaavao malo, e peifo I o na amana I ai o ia o le ulua I tamaita I tusi tala Samoa, na lo lomi ana tala I atunu u whaavao malo, ai meise I le malo a Amerika. O se ulua I tangata Pasifika, na wala aulia e awai atu, ma maua le avanoa e whaitau ai I se tasio no fuanga I longa, ma lawi loa I latu Europa, le Shakespeare's Global Theatre I lo netona. Ua tele universite wa o awina ma whaonga ai ngā luenga ma tustusi ngā lea tamaita I o papali I sia whegal. O le tausanga lua festival malwha na whaamawina ai le whaatinoina o se reporti a le CNN I ana tau mawhainga I tūlanga o lona soifua maloloina ma le aafia ai le tino puta ma le suka. I lea li poti na whaamatala ai ma whailo ai le whina tele o lea tamali ina e toi maua lona malosi ma whaalalo ai o le tino puta. E pei foi ona awai ma tau sinio I taalonga le triathlon o se porkalame le CNN e au fiai le au tamo enga ma le rila vili vai. I le li poti na whailoa ai o se tangata whinau a wana a fia pena la vea I le tau sinionga ai na whaamalo si lava. Ai o le tausanga lua whelua whana whetai ai papali I ma wha Aoauli ina wa molia o ia le fasio te tangata ma le loto iai po o le vaenga wata o le murder I le maliwai o se tasio tamaitai polo fesa e suafa ia Caroline Gabbard. O le masino o Februari o le tausanga nei lua ono na fuafua e lawai le unga o lea mata upu o lo molia ai o ia a o lea ua maliu. I whamtalanga I whaapea na maua atu papali I sia whegal ua maliu I tatono le potu na tawhia ai I tanu malala I le tai au le asunga fua luas fumale ono Januari a ua whetaua ina whamtalanga ma reporti o lo masalo mia o ni manua na whaatupu e le ua maliu po o le vaenga wata o le self-inflicted wounds na mafua ai o na whano lo na soifua. Aiwi ini reporti watu ina mai o lea o lo talia pia se autoanga mai leo e tusai ma lea mata upu. Whaamiselanga ngō le tua I ainga wō me masani o le sunga ia pali I sia whigau o le tala whaanono e pe o le tātou whaalongolongo mau tau sila ma mai mua anti ai a wina mai lea lo tātou tau I Samoa. O lewa antoe se fulu ma le whamara whabirute o na tālea o le tula e wha I le ringfo I vaenga o lea so o whenga I le toro ma le wha ua wina ma le tau wha mai eina leo ngā ruenga tiute ma Faiva lo filima o le reia solulu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said love is a fantasy that is cured by marriage. Yesterday we talked about the epidemic of sickness destroying many marriages. So today we'll finish with one more unhealthy sign, then prescribe some medicine to heal and rebuild our life together. A third sign of sickness in marriage is a communication breakdown. As one comedian said, "My wife and I sleep in separate rooms. We have dinner apart. We take separate vacations. We're doing everything we can to keep our marriage together." Many husbands and wives drift apart gradually over time, until finally they're like two strangers sitting at the same table with little to talk about. They become married singles, living separate lives under the same roof. Their daily attention and affection for each other slowly fades away into their busyness and interest in other friends and fun. So what marriage medicines can help us with these different marriage illnesses? First, accept your wife or husband the way they are. Remember, everybody has some weaknesses, including you. The wife who criticizes her husband's faults needs to remember they might have kept him from getting a better wife. You can't pick and choose which parts of your mate's personality you'll love and accept and which parts you won't. Real love accepts your mate's weaknesses and also admits your own, including saying you're sorry when you're wrong. Second, never forget what first attracted you to each other.
Make the time and effort to keep your romance alive with thoughtful words and special surprises. Say and do those things you know your mate appreciates, even if it's not your favorite thing. A famous actress said, "Marriage is the miracle that transforms the kiss from a pleasure to a duty." But she's wrong. Marriage doesn't do that. Husbands and wives do that when they don't choose to keep their love fresh and alive each day. And our children deserve to have a father and mother who show them what a close, happy marriage looks like, so they'll know how to enjoy one when they grow up. Today, if your marriage could use some help, just ask the original maker of marriage to take control and start changing your heart with his kind of real love. Jesus will help you change, so you and your spouse can begin enjoying a satisfying love and life together. Just think a minute. If you'd like a free CD, Si Fofogamua le anointed praise le rivang o le Aoauli ma le vi o le tua
Ua whaingoina wa malia lo join tolunga join le tātou polkana mena o le think a minute mo oe mau mai tātou mai le reia Aoauli o le aso lulu o le wa joe fitu mala fa mirute o le tāle o le tula e wha Tālo fa Samoa Aouli nei o kāsu ti alu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Ua tau rokantu ai ma sau tau tua le rivaengo le Aouli le tātou polkala mele o le Aouli ma Fofogamua mai le tulai lua se uli ma le rivaengo le tātou tua Awe te pole o lau sauri mai le sao le fionga yali a tau savema le polkala me o le Gagaifo Faiva pe mai a tātou tala mai i turu o le Pasifika ma le langi o le watapina mai elfa tua ya Miriama la la toa pomari Whamalo atu e Christina turu wasamala inga i Melbourne Australia le anga automuli le mafutu mai nai Perth masalo le la dai le sultasi le dai balo arfa balo sia tau mautou mala le mafutu mai le vaengo le so le tau wow ala wala le radio Samoa tasi lima i tolu amo maru i tele na singo le afinga yai le fiafi nei mafu fuanga fo i fa tia o fema fein telu yai anu ma fa avela u link tio fa longo i lau telefoni po lau link tio fa longo i tono lau ta vale fa nga le tune in app o nei fa fungaile i lungo lau bluetooth e pe le fa longo mai sa mo le tanto wala leo le tasi ono tesi mala tasi famo i sa mo e maru i tele le fiafi e oe sa orgala le sko inga uma na lu le takantel na tu ainga ai pula se ale anga o le ngia so lulu la to a kele ku fa mai a fe lolo longo mai ale ai karo kalo mai ya ale ai ya text mai tolo impatau tu male peninsula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele
Talofa lava o se whapoponga talafo o le Radio Samoa. Ua fola le malo Spain na lātou fuafuanga ina ia wha tūlafonoina le tūlanga o tangata whai atu i lo lātou tunu upo immigrants ma ua whetau ina o lea ngai o inga o le a benefiti ai le rata i le afa miliona o tangata. Whai mai le BBC o lātou uma na malanga atu i Spain mai isi atu nuu e reini sori ngā tūlafono ma mawhai ono lātou wha maonia sa mau i Spain e leiti tifo i le 5 masina taru mai rea so 5 o te sema lua whenua 5 o i lātou ia o le a mawhai ona maua le fisosoani i lalo o suinga ua fola ina. Saunora minista e whenga imara o nanga rea, o se aso tāua le nei le tala whaasoropito Spain, ma ua fuafua i lātou e anga waa i rea whainga, o le atu ina i eise pe mita e tasi le tausanga, e au mawai i rea tunu, e mawhaiuna toe whaapopo pe mita pe a maea. Wa iei fo i nā mani tāro sanga mo le whaatino le rei o le tūla whono i rea whainga, ma ia amata ia a perila, ma tatala tuai le avanoa e lesi tala i se ia wha maea i le wha i ungo uni. O Spain nei si atu nu wa ia le toa tele o tangata na ngai atu iai nei tausanga o tona i atu o le toa tele mai Amerika Latina o i lātou e reini pepa wha maonia. O le ofisa whemalanga inga Amerika le na o fia o lātou sui le wharamlawe na tupu mai Minneapolis o lātou whaairoa o le anga i atu o lātou sui po o agents o ICE agents e fisoso ani le tūtau puipuinga le teimi o taalonga Winter Olympics le amatai le aso ono Februari i Italia. O whaeroa i le fia o le pulenu o Milan i Italia ma whaeroa ai e le tari eina ia o ofisa po o agents i lo lātou whaetu. Pai mai li pote le BBC e leo se mea fau le tūranga lea o le tu ina ato le puipuinga i ni wha moe te tele wha malo. Ai wha tonu lava le pulenga e Italia le tali malo i talonga. O le whamtaranga mai le minister vai whafo Italia Antonio Tajani o ia ta ua ia reini sui ia mai Amerika e ali i mga ala o Italia se i vanga nā officials ma leo. O ICE agents a Amerika po i lato ia ngā rui au unanga tau whemalanga inga le malu tele. Wa ngā i eire tele o whaitionga o no whaalawilawe na tawhanai nisi i Amerika e au fiai Renee Nicole Good ma Alex Pretty ma isi. O le aasiasi mai i Australia le presidente o Israelu Isaac Herzog i le masina fōna o se walauria mai le pāremia o Australia Anthony Albanese. Pa maunia i lipoti le 9 News se whaapea o le ataunu mai Herzog i Australia i le aso walu o le masina fōu Februari ma whelo i atuai fō ia i la tau na apia le whalawalawe i Bondi. Whai mai le aiasia fō i community iutaia i Australia ma o fōina whaamawhanwhananga i le mai o le whalawalawe tele. O le presidente foi o le Zionist Federation of Australia sa ia tui nātu foi se palauria ia Herzog e whai malanga mai ai Australia. E le oiloa lai le teminei pe whai sa saunoanga le presidente o Israelu i le parlemene Australia i le temi lea siasi mai ai ai whato a mai ala na whai ngamalanga i le aso se fulurua o Februari. Ua maraloli taia mai le polkiki se tasi o ministasi ni o le whainga malo le National i New Zealand o lo fui tausanga o awai whai o malo. O le sofa maria mai ai le paremia o New Zealand Christopher Luxon le tofia o Judith Collins e vea ma presidente o le komisi o le tūlapono le tunu the New Zealand Law Commission. Pai lo foi le atu mau Pea Collins o le whaipule lona i tu malo e mai se ona tofinga wha minister se iau i le teimi amatai lona tofinga faudia i le o ngā tonu o le tausanga. Ta ua li poter bei le New Zealand o le wha mawai o Collins o le ale whai ai se palota la i titelo nei tu malo o no le atu la lata i le teime le palota tele le tunu i le whai ungo le tausanga. Le rua whamara rua na moi tu la i Collins i le tofi o nei tu malo i le palota whai roi li pote o iere ta mai ta i New Zealand o pito umio na avea ma whai pule ma i roa telefo i lona loto tele ma le lava o le sila fia i ona tiu te whai le malo. Ta ua le ripoti stasi ona saunoanga na whai e se wha moe moe i tausanga o tuna ai na ia ta ua i rona to lua o le Samoa ma ia wha talo whai i le au fia na iai. To tele ua wha o ane o lato wha malo ma wha manuia mo le tamaitai minister i le isi vai ngore soifua le a wha taunu uina ni maea o lona teimi umi upu whai o le malo New Zealand. Tala muli o lo iai li poti wa ta uai le mata i tua le wa ai tau o se wha wa amata wa iai le tu i matu i se sae o Vanuatu i le Vasa Pasifika mai ono fōringa o le a wha mo mua leo le nei tausanga.
O le ofisa le wha ai tau I fiti no la tau wha I roa le ripoti, ma le wha mtaranga e ui idea, lo wha bo peona mata I tū ma talo ia wha I tia le malosi. Pa mai e lua fo isi vaenga vai o winga lo wao le tau, o lo mata I tū le ofisa e lata le moto ni we, ma le atu kuki. Ia o atu le iwa whao lo whatau wa ina I le wha ai tau e ono a awhi ai le Pasifika, le itu I sau te sisifo le Pasifika I le vai tau le nei o wha, le amata mai ia Novema, ai wha muta ia Perila. Tala ia le video Samoa mo lau wha whonga mai le nei fo ia so, manua ngā ruenga o whenga iai wha soifua ia. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Peso te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whanau witi. O tui pui le COVID is Faiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vai aso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, mo se avanoa o lo walo. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa. Samoa, le nuu o te novo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa, le nuu o te novo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Oku alofa I la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momori atu ai. Oh, alofa I
pongisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua au mawaina Wha alango lango mai I lo utau au e te mapua Lango le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e la ina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua au mawaina Wha alango lango mai I lo utau au e te mapua Ia, o te whiawhia toi whatalofa mo whalofa ia te oe le nei fo I tū la o le aso I na ua se fulma le wha minu te o leo mo te aidei ia le I tū la e wha. E le tautua wha ua wina le nei mo oe le si ufongo Samoa, le Radio Samoa. Se fulu lima iwa tolu a mo I au kilani. Ia, ai le ngata fo I lea. O le tawa lunga atuai o le au onanga. Ia, ma le tautua fo I le tau wha I a Fofogamua. Ia, po le ftelenga fo I a se umanu Francis Ioane. Peter iai, o lea ua toe se ei mai. O lea a ma. Se e lua atu le nei aso. Mo le teimi mua mua. Ia, se I tātou wawa ai e fo I. I le tūlanga tā ua tele. O le fetali I le telo ma tā upu. E tala noina. Ma o loo a fia ilo tātou o tunu. I Samoa. Ma isi a tunu o laulangi. Ia, ai tā ua tele le mau mai o lau nofo. Wha mau le leino fusipa. Wa boi moe Samoa ia le nei tai au ina ua nganga e fo I le la. Ma ala usu Samoa ala seu le atunu u iona tofinga ua masani ai. Tiu te mawhaiva alo Filipa. E pe ona tutofi ai I le tai au. Ia se ia. Ma le ia wale utou toi whafonga wa toi fo I mai le sunga le ri a o a. Fe mai fonga mu a e le ula sisi e le meo le ala le tai au. E alu e whaine meo le maalu o le tai au. Yo whaki o mawhula I la le ngalo ai o sovo e wa fialu yo e wa tu ai. E wa fitai le alofa maleanga le leo le atua. O le ua toi taliu mai whanua ia le sunga le ria wao ia malona au waa fo I le tai au ia o toi wha au wai ia ana ngā ruanga so se Faiva lava e le po le tai au ia po le fia mai ia po le Aouli fo I Fofogamua se io o mai fo I le tātou vai tau o le tūlanga o le ngā Gagaifo o Faiva ma le tūla lata I le manawa o ngā ruanga e le whaingo fia lava au ia le whaftai le tua wana whaia mea silsilia wa o le wavenga matautia le whaia e le atua e le whaia stangata ma se fia poto stangata o lo moe le po ai whafangu oe le atua I le tai au wa e wholinga I le atua le ala lea tau e o na mamori lapalapa ma lo ma whaaftaia wa o le wavenga na mea I lo utal tonu o le moe le po e le volkai au lai ke manga wangava e vai atu I whafo le sulo la whetangisi o manu whelelei I ama tausangi mai
ia ai fe e no makamiki a mai papa o isi ka ko lunch e isi kupe ka ko ia fa ko vai o ai wiki le ko o le pantry a o malo mai ingu mon ko fang susu e on ko wo le ai le ia fa talo fa male nga fa lo fa pe fo i ona fa afitai i le tua i nei lau ma nei awa noa tātou te lau lua fasila fa i ai lea taimi ma lea taimi i le fa ua wina o le tautua le siu fongo o Samoa fa talofa fo i ma le awa tele i le tawhatolu ia e maise o le vāna nofo o Samoa i ona tūlanga fa lupe pa ia ma mamalu fa le malo pa ia fo i ma mamalu fa leanga nuu ia ai matua le tuu ia te utou leo whainga luenga to tofi o le atua. A inga sa le vi, pai sino le tala lei ma feo i o le langi. Ia ma lau tau fo inga luenga o lo whanau no manu ai i le atua. A wā se manuia o Samoa. E le ngata i Samoa lo alala ma papa ao. Ia ma tapua i mai lau whanua ma ele o le tātou o tunu. Ia e mai se fo i Samoa i tafa e fio le lalorangi. Ia o lo kiki whange ai la. Nga watu titi ale isi atunu o le lalolangi ele o iai o tātou tangata. O lātou Faiva ma le lātou sailinga malo, nisi fo iwa maupaolo. I tangata o isi atunu o atua ia ma la lafia i lava o le o koe vili baisi ma whapea a we o le whaamungi anga le mele o le o koe longoa mai i angi a foi. Ngi wha lave a eo. Kwa koule alo lofo kiri eri. Ia ai. O nisi foi ua ngai atu o skolsipi o onga maawa noa whapena o nisi o ngā ruenga o ofisa o le malo o tā alonga. Ia, ma mea umalawa ua whaia le tua o ni whaamarianga maala manuia mo le tātou tunu. Ia, o New Zealand au se tālia whapena fo i Hawaii le malo tele o Amerika le atu Asia le atu Europa o India Afrika o la ki kifa solo i foi ina ia tama mateni o le tunu nei matangata o le tātou tunu ia lato fo i Faiva ma mea o totofi ai ia mātina e ai lava na i o lato a inga mga luenga patalofa ia te oi so se tafo le lalolangi o lo o ma futa mai ai i le tautua le nei lei a tau sa vea le ulua i li pestata ma le langi mulitalo Al Harrington tu manuvao le vea. Ia, whatalofa fo i le tapo inga mau, na i o tātou te māmtina mātutua, i o maota malawa tua asina i whale o tangata mātutua, ia mai se fo i le tūlanga o loo whaatau tolia i nisi, i whale efu māpusia o tō whanga, ngase o le matua, male soifua matua, ia, tate alo fatu lava awa ele ai lava saka me mfainga pauale ole me mfainga avaku ke malo se ole vai ole ora vai ole ole avese ai tinga ia night si la fia le lei ele tu tu fo yatu ai ele ia sisi ole fo mai ole te talo le tatu ta pausili le langi ina ia papa ia tu ona ao fa mafana ia te oe ia fa pena fo iona tafi e sea ai le tele o tinga ma whangata o mai ia tausanga ma ale o le soifua ia ma mai fo ia fa mai o fa tasi ia male pula langoto o le soifua on sai mantu te talo ia manuia o tau te mamtina mātutua o le atunu o tau o sili anga o afiu anga o sili anga o e kalesia o le sili anga o ainga ala na la yo no foi atu so se ainga so se malta ba se lawa o lo tau sia ai se tu asinsina o se ainga ma se fala putonga family na fala putonga a wala to te tau mamau ai ma lea fo i family o le whengai ma le whaafsanga i mau tātou te mamtina mātua ai se ai ma fuel talenda lenga o sa ola fatasi mai matangata mātutua. E umi o lātou soifua. Au te tupunga mai se ainga e umi tele i a tau sanga o soifua o mātou mātua. E whae o le tū o lo utama. Ia wha pena fo i le tū o lo tina. Ia mos whadita inga lāne nau te whaetuai.
o lo u tamamatua o so alo leu tele iopu intia. Ia, e se lau mo le ono tau sanga na maliuai. Tangata tonu ale na o se taulasia fo ma i Samoa. Lau i loa tele le whale vai maunga ma le whale tui Samoa. E o i tua i lona ainga. Sa le utele i whale wha. E o i whale alili. I ona ainga. E o i le motu tele i sala whai. I le nganga i fo mangua. E so alo mai ai. Ia maona ainga. Sa tufunga ma sa msoe. Ia sau. Akala nga ringa palua ngai vai. O mga palu nga whamai lola ia lea. Ia awa. Ole o ona i o me palua i vai altoina. O me o la au whaale nā tūra fōlele. O mga palu. Ia. Ona su e lole on tangata e testa ile vai altoina. Ai whamai tala altoina. A mai umasi au whaanga u lai kile. Mai kofu kama kiki male ngumanga. O wale wala uus kama kiki ese. Ia keu o ngaspo ngā ua oki o whalipui. Ai maanga ia leo mai au kākou whanga. A whio ki au kama ki au kākou wainga. Ar mai mai le ulol ko inga. Ia lea sisi ngoki. Na ole a tili malo losi ai o tangata. I mei wa, o le tele o isi vaenga ia la tau te whaalau i loa. Ia meo vai a papalangi. A lea lau tau sa o tui au tau. E matuali lo he tātou po a mea nai tu utonu e papalangi. I vai nā lea mai nei whaavale ai tātou. Ai akiri mamai ai. O kamai. I o le makalafi. O le ava iku. O le fiu. O le kipolo. O mau mea o malawai whai. E mai o ea o mai. E sau e male meo le pūlo wa iku male kai povi risi kaini. Ia e whapena. Ia o wingo si o mātou toina. Lea la ua pasi mai a mātou. I lo mātou fo ia ngā tūpulang. Ia ma ua whapena. O na tufa. Ma ua whamlia i nai. Ia le tō telefo i. O le tātou o tunu. O le mako ko inga lanu kua maali. E lima whainangara. E o i ngase o ta maitai. Ia whapena fo i ngase o li. O le whato sanga. Ia a alu lai whato sanga. E alu ma avelo ko en mata. O foi la ngai masal salo istangata po ha me e foi ko inga ele lo o la e mana o tu ese le tina mare pepe fo e o al kaki pingo pa o como kia tu lo va funga tu e si upulanga o la sa tu spaiol pe tome e fa pena fo o le la o mana fa fano mai a tau nga luenga le na Lera mai mo kama inga fifo le faile nga luenga fa pera nga ki ro nga le faile se nga luenga le ia ki o a posisi foia ala o mai o ki vala o mai ki o fa ma i wala nga o fa ma pe ma la o tolu se la e le be fa ma ia le tamatane po le tamaititi e matauti le mele wo so se bien la voltino le tangata e tong fiti o le matua taunga tā lava le mele te lelo ya se manupe fia le mele tongi pe alwa tu ai el fo mai ana o fai atu ya se mal vai te alu ina fo mai o le ute ye so yo diagnose no ile me te tau ona ya ia fatalo fala ile pa ia la silasi o le tunu uilungo tatu apio folinga fa pe fo le tato YouTube channel yo ta ua tele po ai lava anga i mai lunga o tau o pa anga totino o uso matua fafine o wo ma au mea mamai ia e vo itanga te fo mai lunga e fo le la tau va ai ma le mata ma le tilo e au fia ma le au fai upu sa ma le au pala o vale e au tele tau fio to a fio mai i lunga ne tātou talie a mai e tā ua foi lo mata i au tu singa ma la o fai tau i ai o te loa le lea fai le meo le analysis te loa i upo tangata e tusi mai o le winga o le sa noanga o le winga o le tustu singa o lola ia whaawasenga ma whaamasino po o le ale tu ai ngā tangata lea te loa i upo tangata te loa i la tustu singa o fea le fale pasi na fau mai le pasi fue le tangata ia molona tu ai ngā mafau fau ma le malona va
ai mana e to telefoni o mai me fo yo me fake pages le ta ua mai e se fo yo la to ngo pe a palo vale e ngo tangat auto va vai o falling o me manu le tu au ta folet po se povi po se kala ko po se sumu po se po se mai ia nei lo fo la ia le ia o le mele le fake pages tangata e la lafi mai tua ai tu le mai luma le meola e te lo ai o le ami o le fo ia le tu nga tangata va pe ia le na ia ele ngata la le na o te fia fatalo fa lava ina tou o lo anga i mai o lo o tangi mai ala ia ona o le tulanga fo o le vala upa ia le tua nisi o lo o asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga fato a mata o leo le fai wiu i le masina o Januari. Ua ovalo ina ua tuailo le tausanga. Tātou te Februari loa, ua tuailo ma le tausanga. Ia e fatalofa ia te oilo lato le tai, le lato le ea, le lato fo i le ala. Fai o lo malanga mai. Awa o le mele i nei. Tātou te oa i aso fia, ma aso fa mana tuina. Ia ai le tu ua ai fo le ia le vala aupa ia le tua e le malanga le maliu ma le oti o le sui o le fono o le tu ua o le malo ia o mea umana e le whapea a holiday tatou ia mo o yas fifi o le whapea fo la ia le o le fina ngalo pa ia le tua ia le ai le a wha maa le sau la wha holiday fo ilana vala aupa ia a ta ofi uma le vala au ia male maliu male oti o le tangata se umar kirisi masi umar tausanga fo o tātou toi fia ma toi e ngaluenga ia na toi amatala ia le amio stoin e le whampenga e 24/7 love ia le vala au le tua ia asuatu vai malu i puenga ia whapena fo i o na matu wha mawhanwhananga o wha maisenga ia male loto mo i lātou ia ua misia o lātou sa pele manofo i aile na fo ta vita i tono ainga whaala puputonga e kalesia ia mamafutanga SS ele o se tātou loto ele o se loto le ataua ele o se tō wha ina o le fina ngalo whaito o tasi o le atua a o ina whaia le pule le atua ele ai a maseisi e tū matete e iai o afo i lava singa le tangata maana fuafuanga alu mamau. Wana o se foe fae e le tau, pe a fai e le auai, ia le fuafuanga ma le fina ngalo pa ia o le tātou li i whaola. O ila o lo fea ngai ma whanonoanga, le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. E le defo i vai teimi o le tausanga, ona o le wala aua le atua tātou talia ina. Wa tātou masani ma malamba le lei i le ata o le whaolatanga o vaenga umai. The plan of salvation wa si la fia le lei le atua ma oe foi ma i tātou ua o uina. Ka mai fo tātou tangata keusian. O a miong o le matua pa a miong tangata. E sa o ila kala lo kama. Te lori savea. Ea. Le upu le lau vivilu wa ile atunu o whamea o tātou o tangata keusiano e a mio keuiso. O whatuea, e le saol natal, e whameli tala la vea. Le ai, o tātou, wa nao ni tangata lo lotu. Nao na tātou wo le lotu e whaforinga. Ai le o tātou o ni tangata keusiano whakuia. Pia e sao e kalal ko inga. Ai sa o fa ko ma fuosa e mai e ma fuola utala le langa ua ngalo i tangata le me ua ave i ai le upu fo le sai tu o le fa va o le fa vai o le malo Samoa ke mai fa vai i le tua Samoa e mata te le ala i tu o le fa va o le fa vai o le tunu ai na ua mai le si Aoauli i foi le au porokiki o mai ave ese le upu le nā. O le whaavai le tua Samoa. Ai ave na nā i tutonu o ngā tutonu ngā le mu o le manawa o le whaavai.
Lea la, o leo toi wa ai ei sesi I whafo le whawai. E wha manatu mai ai ia I tātou. Le tātou whawai. Te longa tātou te o, tonu e sue le o ngā mga o le whawai. Ai ua fiu o su e o le lopo o whele tū laulai ngā nai. Le alana wa mata I o nā mio pa amale toi a mio kerisiano tangata. Koe hoi, a wai tele na mātou debate ai fōlea. Awa ana ta atia la vai tua taipei o le upu le tu tsitsile ai I lunga o le fionga pa ia le tua ole tusi pa ia to el watu I tua o le patu o le whawaa ole tusi pa ia wa e lo le lei la le tusi le o le fionga pa ia le tua langa la tusi mai lunga ole a fionga a le tua ole tusi pa ia ngale ala na le no fatua vai meu filosofia masai kolosi e to ina. A sa o foi. A tawa ai al tuspaia o te lo foi bela la eta o mai tono tuspaia. Ma te fa alo foi ai le tusi o lele ta oto mai. A wa titilo lo la le fa vai o Samoa. O le to yele upulu na o le fa vai le tu Samoa. A wa aveton. Ia wa ngalo ai lo itangata. Na la le wa matana le to a mio. Na ona fa pe o a mio kersiano. Ana on night ngata fo le e o le lotu. Mana tua e le dei Aoauli ia le vala au pa ia le tua I se tasi o ta ma o le ekalesia o se ta ma fa vai o le ekalesia wa lawi loa le au tau silsila tu yai ia le sunga I le to ina malolo manu malo the late Reverend Elder Lale Yeremia. Ya, e matau tia fo I tala anga o le nei tamali. E le ngata o stangata wha vai o le kalesia I malua, ma leulu moenga. O se whai a onga, o se tangata sa avema ta iulu o le kolisi o malua. Ai whapena fo I o se tangata sa skolsipi fiti I mata upu lava. E le ngata o mata upu o whalalau langi nei le poto mato mai whale lalu langi. Ma le poto salalau. Ai na skolsipi fo I o le ekalesia I Cambridge University I Peletania. Sa o matuai mai o te whaafetai I le atua. E lo fo I o langa. Sa o wheiloa I ai ma whaatalofa I le nei fo I ta mamatua o le ekalesia. I le tele o tausanga o mawai. A o I lunga nei malanga mai fo I le tele fo I o taimi sa whaatino ai. E a le famla tuina o le tuto o tasi e le whanofofo tua Samoa I le 50 ma le lua tausanga ua tuanai. Tā suma iei le toina. O se toina e le leilo na to mai. E le ngata I to mai wha le lalulangi nei ai whapena fo I mata upsilsili o le atua. Ia, vai teimi ina o to ina mātutua nei. Ia ole sunga le to ina Lale Yeremia. Reverend Elder Lale Yeremia. Ia whapena fo I le to ina o Reverend Elder Leua Tea Sio. Le au si tia. Wa autou silsila iai. Le I ite se te whano. O le to tele nei o tangata mātutua sa o. Mafuta iai. Ia mamau ai le to mai ma aoa uina ai le tele fo I o hanga vao nei ta mātutua. Le o tātou ai ai nei fa le seu ma wha sao I ma o malie. Ia. A vele nei a vanoa, mo moli e tuai alo whaanga o mo onga le lei. Ia le ngata lai le sao le nei fo I ta maa. I mata upsilsili ma le ekalesia e whakasai leo moenga mamalua. Ai sa matua manino ai fo I. Tasi lea ta ngata mata utia o le ta longa la kapi. Lea lava na moli mau I ai le to tele o le atinu umalalang. Ina ua sao mai se tasi o nalo. Ia le tofa ia namulau ulu tuiloma a lama Yeremia. Tautia. Le ngata I le tātou au. Le manu Samoa ia whapena fo I le numerous fulma le lua le ol peleki. A wana fo I mai loa le tua le na le lua afe iwa salau iwa sfuma le tasi. Le tātou World Cup mua le na. Ia pe o mai na fo I mai loa. La mata e lona tilo au te tele le lolangi.
Peletania, Wales, Scotland, Australia, New Zealand ia malatu ngā oi mai lo ngā oi mai e lauri ia na ia tātou tamata ala ia aole taunu unga le na aina tā uoi mori mau le po ana po e mata utia le ta alo ale toi ina a o te lavou e le ta longa la kapi pe mai e fai fo le vevela o le le aua a vele le ravai tau ai pe o to ina matutu ia na lato fai aloa ia ma le au a malua ia ma o le au ana e siampini i le tele o tausanga e mai ia le moni maua a le tau wha ia da mulo ulu tui loma a lama Yeremia e mafua lo u papa i vaenga nei ona ua whamanatu mai fo ia tau le taimina wala au ile atua ilo mātou fo i tama au whatu stusa tu i tala anga o le tau ina lea. E tau titi a tali tusa le lei, mawinga fo i o le mātou tama. Nā lai ona au nofo ma au sa whai ma au mata ma wawa ai i le porkalambe atoa. O tau titi a whai le lima i tū la. O moli mau e winga i le soifua o le nei tamari, ma le nei tamamatu o le kalesia. Pai mai le tala alama, e lua a meu te manatua i lo tama, o le mea mombua. Pai mai lana tala, o lo tama o stangata vaai, o stangata e vaai mamau, ata o stangata vaai, he's a seer. A person that sees beyond the horizon and on the other side ele I mata mai loe o le mele ile to fa male fufuanga alwa mamao le altoina o le tangata va ai e tilo mamao o le tau o le lava ele lata mai le me te vava ai e te vava ai tu atu o se taunu unga I seisi me whanau mai ai. O le si baenga tā ua tele ile mori mau o le sunga atu loma alama Yeremia. Pai mai, o le mātou tō ina le nei, na te lu I ta wina o mātou mawhau ma mātou me whai. Pe ma whai o na mātou whaia seisi au wala e sili atu. A whapea ele mawhai o na mātou tali atu I oe I se me whai. Whamailori o le tala le mātou tō ina. Vai, te le malama iau, tau pe ai se ae le mawhai ai o na o tau lui ina o tau mawhau. Mawhai seisi me sili atu I lunga o le mea lea o lunominga. Ele umai I mangata I le tau mawhai ngā. E lui ai e le tō ina lana whanau. Whamatala loe alama iau. Ele sunga ia tuiloma. Ia alama Yeremia, po le tau whafo ia namula ulu. A matala loa, o le taimi ua matua malosi lana ta alo le olpeki, ele olpeleki. O le ta alo ai la South Africa, ma oile Australia, ma le olpeleki la lo I Wellington le mea na whanau mai lana ta alo la kapi. Ia, e o atu le taimi o le talonga. Ai whailo ma le tala ale to ino o lale Yeremia I lona atari. O te fia mata I lau talonga le. So it's a test match between the All Blacks and Australia. Ia na whatu lola ia leo alamo I lona taba. Ia, lele. Ai whamaili toina, e le mea o te mana o ai. Tali alama. Ia, yes dad, lale me te fina ngari. Whamai, o te fia mata I lau talonga. Ai o te fia nofo I lunga o le corporate box. E fia nofo I lunga le corporate box whaatasi ma le coach ma le All Black Team Management. Wautou vai le ulol toina. E fia matamata le talonga le peleki le talo ilo na tali o alama Yeremia. Ma Australia. Ai le fia nofo I sisi mea o le malai. Po se grandstand po lea. E no foi taf o le coach, ma le vaenga e va aia le ol pleki. Whai atu I le tala alama I lon tama, dad, ma lie le mawhai.
Io e le mawhai a se tangata na whaatanga lunga. Nā o le coach lava le olpeleki. Whaatasi ai. Ia ma le management team a le olpeleki. Ia, whamai le tala le toina. Tua tali tonu ori te wawai le mea o tau te le mawhai na whai le da mea whai ngofie. E tau nu le pasi a le olpeleki I Wellington e. Ai tu atu ai ma le ta'avale a le whai whiau. Ale tama alam lale Jeremia e fe tau I le tutu fatasi na e tau nu o tulo ma le coach ale ol peleki fatasi ai ma le team management ia po le management team fo ia fe lo I le tama fa lo alama I le coach wangalo e tau na coach le vai temina o lon tama le ia fe lo fa mai lo ma le tala ale coach fa fe lo I le tamao alama Yerebia le li fai fe au ya lale e ai se me te fina ngalo ye fai mai le tala le fai fe au te fia mata matapua I le ta longa lo ua te li ima le olpeleki ai o te fia nofo I te tonu o le mea te nofo le corporate box mai le ulo le tui le fai fe au le walu I e le fai fe au ma fau lo na te li o le olpeleki alela ave tonio fai mai le tala le coach you're welcome I feel mai yo le mena na tup na ave le coach ma le pulenga le au le olpeleki ave la le Jeremia ma le si fai fe au o to tonu e no fo pe o si fai au o le olpeleki o ia nga fai inga le olpeleki le asul e le ropo le benga nga ringa fai inga le hu o le wakunga o ko inga le long ia na fai atu lola ia le ole o le afo o le tala le ale li o alama ilon tama ali dad la sauta nga imal sisila mele wa o ia fa mai le tala lon tama ya alama au te tau tala I le mele ma whaiona e whaia mau o ilo malosi. Toi wha manatu mai ai I a teo. Le whaiwhi au tō ina I le lewa nei au na tō malo ma wala au I le atua. Reverend Elder the late Lucky Slate. Au tō whafonga I mori mauna whai le asolena. O le tō ina whai le o Lucky Slate. E masani o na whai lana whanau. Ma le tupulanga te le vau lana e kalesia o a mati a kono au tau le mawhaia se mea po o se whatonunga e whatua I laki tasi el tala laki you are useless e re ei se mea tute au ngā I lea ua toi whamanatu mai I ne mea le matau tia Oni lu I tau tātou te ao a wina mai. I ta mātutua o e kalesia. So se kalesia la. O au iu te le whailonga ina se kalesia wa sau au nofo I o te are tu saf. Te are tu peninsula. A whape o te tulia maina mātou e kalesia. O le kalesia I sukerisula upia sangatai. E te ile whalesai Scotia Place. Ia. A tuli mai la ina a wawa ai atu le taimi fo le ua outu ai le mātou sauninga I le nātai au. Ai o pasi mai lo le wharesao Lucky Slate. Au wape alo la utoi mimilo lola I le barauna pauta. La walut ke loku I le whakasa I le wharesao Lucky. Ia le mea nai whak. Ioi. E tu sa le tu o tātou te tāpua I ai. Ai ono o tu ai o le whapele ai. A whelo e loku I le alaki. E ke la kula. Ia la tu mamai o mati a kono la kau whai whapupusa uma lātou. Lātou sika leki le kai au po. E tu tonu ai lumo le meo le whai tuto o le whansa. A le angi mai le matangi. Ma ave ma le asu o sika leki tonu. Ia la kua uia kukusia wa mio makari e ia fo ima. Ma sua fo ima nai to ina o le no fato o le kalesia ale alu umale sa vali mai lo malaki ai o fai atu lo yanti a kono vai
E o su mai le whawhenga ingai, a matal sauning, a le tātou te ulaula, a o le alu umale asu ton. Lan me tau tu le umalo ton tātou ulaula i ton o whasa. E whai mai kala laki. Whai mai tala toina, e le se sa vela u tala le ua whai. E sa o le leia, se o to vavai. O le alu umale asu ton ina tape umalola, ia matau ai lau si kaliki au kongo a makaloko. Ia, nai tala nana oto mai i le soundinga whale ainga, ma eu foi a o onga neito ina, Reverend Elder Lale Yeremia ilana whanau, o se whanau a o uina le lei, nisi o formai, o nisi foi o kapteni le sunga ya Sydney Yeremia, se li pailate, se li i kapteni o le valele savili lau pasese, ia o le tau wha ya namulau ulu tuiloma, alama Yeremia, o lea ua tausia nei o le matua le nā le ainga. O lātou ainga o Paolo mga whaifia, e le ngata i safotu la whai, i a whape nā foi, i le atu whale a lili. I sapu nawa, o le mea i aile, le puna oa o le atu whale a lili. Ia. Nai talana, o whaalongolongo mai ai, ia nai ainga, uo me masani. Ia leo te whaalongo atu, o le whaaloalo tā ua lea, ua masi i ai le sā o le awhionga i le li to ina, ia ma whaafe ai i mālua, i se saundinga whaapitoa, a o le i whale lau sia o ia ma mapu atu i lona oli sanga tu mau, o le tangata sa pele i a te ia le kalesia. Ioi. Lona a inga lona lua, o lana e kalesia. Ia, ona, o mai lea, o tau umalawala, o lo malanga mai Samoa, mai Amerika, Hawaii, Tutuila, Mamanua, ia, whapea fo isi atu nu o lalangi. Ona o le malanga ale maliu maleoti, pe au wha mawai, tu ua o le malo, maliu sui o le fono, toe sauninga, o nisi sa pele, i loto maanganga ma au mea ia, alo fangia le tua toe sauninga, ia, ma mato i fo i wha mawhanwhananga. Ile pa ia mawalungo le atunu, a inga wo mai masani, Paolo mangafa, a inga na lua, ma e olo tangi mai lela. Tawalunga la ia leo lau tala, ile mea sidia leo na taua ia te, o tai tusa lei lava, ma le tu ofo o malo le to ina malo lo man malo ya lucky slate fa mai le fa upunga nasa ia ile teimina tu o le malo ai tawalunga ai faima ma autu o le sunga ya lucky slate Reverend Elder Lucky Slate fa mai do the best you can and the Lord will do his part will do the rest al mena ta o mai awani ta o ta ule au ngai na te useless le se me te au ngai alwe fai o le me ngatai lo malosi le fai o le me lena lu ia oe ta tia i lo ina tu watu i luma le tua o ia nate faa lau te le ina ma faa mae a ina le mea lena ngatai lo malosi ai fai mai le talale o le autu o le soifuanga atoa o le sunga i le to ina malolo. Ia Reverend Elder Lale Yeremia le po ana po. Whamai. If you can change and be a better person tomorrow than today, then your job is done. Oka le matautia. O upu poto nei. O upu e whawhanga ai le mawhawhau ma le anganga o le tangata. Whe mai le tala, e autu iai leo langa ma le soifuanga o le to ina leo Lale Yeremia. Whe mai a whai e mawhai o na suia oe ina ia avea oe o se tangata sili atu. Atai au. Ia wa umalau ngā ruenga. O le ngā ruenga tā ua le na. If you can change to be a better person tomorrow than today, then your job is done. Thy will be done. Kad ye me la wodi I whaafteitele le soifua tautua o nei tama. A inga wo me masani, Paolo mangafa,
Ia, anga leile tua ma whanwhana i au tō loto mawhatia. O le nā, whamai o le sulu au lama lea o le ainga. Tau tia le nei tangata. Ai, ama ia whamau maunga o le archives ale e kalesia. E o oi meo newspaper, e o oi meo whamau maunga. Ale e kalesia, a me se foi ia le a onga i mālua. Sa teu i lona tona. Ai na la langa i foi lunga. Olo ia le tala anga ma le tala whaasolo pitolo to ina le taimina skorsipi ai. La le peteru. I la whiu se lau fitus fulma le tolu. Cambridge University of England, Great Britain. Ia. Suru au lamal na lele na. Suru i ai. Tai peo le swafo aula patome. E tutu. E a veo malamepa. E susulu. Tawalatu ya latu whanau ma whanau. Ai manui ai le kalesia, manui anu usa whanau wai. Ia ma whatino ai. Ia le ngā ruenga a le tua. Whamai le tala le. O isi e autu a fo yo o la unga. Na oto mai e isi whaife au ana po. Nisi o autu o la unga le to ino le nei. O ta ua tele lo nofo mo mafufa mo mata iai. A fai fo i la o whaasoa tu ai i le tunu umale ma malu le au whaafonga. Ia ngā le whaasoa. Fai mai nisi autu o le o la unga masani o la unga i ele to ina. Pa mai la le Yeremia. Aua ne iola na o upu. Matauti. Ai ola i le whaailoa mai o le fofola ma le whaamafola o a ao mau lima i tangata. Tole. E le ngata i mata upu sirisi. Ai o le autu o le launga i a lofa i tangata. I a lofa i tangata. O i tangata. O tangata ana, o tangata o le tua. O le ainga le nao le tua. O tangata le nao le kalesia. O tangata le nao le nuu. Lea sa e ola ma e tala i ma whaatino ai le ngā ruenga o le ufolfola. E le i wha ai longa tangata. Ia lea fo i te mari e tu sai ma lona ma la onga. Pai mai le tala listo ina sa mafuta ma lale Yeremia. E o fo i si ona fine e swafa ya wonder wangalola e te apo li fai usion to lue palangi wa koe palangi ka malo o le ola tali malo lale wingo le melena lale wingo le na upu tatou te ola e tali malo e tali tangata e tali le ngā ruenga le tua e tali le au fai ngā ruenga le tua tātou te ola au auna. E au auna atu i tangata. Tātou te le ola e whaatalitali o mai tangata e whai mai mea i a te oe ma tātou nei. Tātou ola e tali malo e a whio mai ma mapu mai i na maunta. So o se taimi. So o se aso. Ia ola tali malo. Tā ua le nā. Ia. Au ngale nofo ma mata ma mai tau. Ya ma matau fo i wingo upu ma mea. O mea sa fai. O mea nei. E tau o tele i lo uma fau. Aua. A fai a oa uinai lea whanau. Ma oa uinai i tātou. E te tau fo i ona vea o se savali e momoli. O se savali e momoli. I le soifua au auna. O se whamnianga na mai le tua. This man was truly a gift of God to his people, to his family, to his children, to his church, to his everything that he was involved in. He was truly amazing. Mana tua ai fo ilo mātou te mā. Ia maana fo i o ana upu e lu tau ai. Aone ingalo ia te ilo a inga. Aone ingalo ia te oe. Lepu nā vai na e asu vai ai. Na e inu ma whaabali e na ai. Lau ngā lala. Ma lau fiola. Aone ingalo. Puna vai na upu nā lu mātou te mā. Tai whaatustusai upu al tō ina nei. Ma toi whawhangu mai. No toi ata ala ia lea na pō mau whapea.
you know, e ile nganga le tua sa o lo sa I le matu tama. Mata mai mawhape mai. Ia. O e momoli sa vali na, o sa vali au tū na o lo o mana o mia le tātou malo. O mana o mia o tātou tangata mo le tātou o tunu. Aisea, dal mele i nei. Na o le ngana whaati a polo ala e whaiti mili. Na o le ngana whaati a polo. Whaolo a tau ala ngono tangata. Tutu le afi I loto manganga o tangata. Ia masa ili masu e masei. Ina ia whaato I lalo lava. Le tama lele malana apa whanu. Le tama lele malana solo whanu. Le tama lele ua fo I ai. Si tama isasi au si ana ngangu whapenge. Ipo se upu whapeo tāniele se upu Samoa. Ia awa tali ye. Ma whai maulanga. Oia la to ula la. Ile ngangu wala Aouli. Ai leo ane ula. Ile tolu sfulu ma le 2 miliona. Lua se lau 5 sfulu wafe tā la. Le tupe leo le atufa. Waile me kari mai o kou. Ele pale mia. Le ala le nao le tā ua. O le whasoa I o langa masoi fuanga to ina matutua nei. E tau te whafonga mai iai. E au ngā le tātou whasoa e soifua o I la tone e mawhai o na maua ai se suinga mo I tātou. Toe nai minuta, toe nai se kone, tāle I tūla e 5, tātou wō I le malolonga mo tātou tala I vai whanua. Talawhalawa o se whapopongo talafo le Radio Samoa. Ua whala le malo Spain na lātou fuafuanga ina ia wha tūlafonoina le tūlanga o tangata whai atu I lo lātou tunu upo immigrants ma ua whetaua ina o leanga I o inga o le a benefiti ai le lata I le afa miliona o tangata. Whai mele BBC o I lātou uma na malanga atu I Spain ma isi atu nuu e reini sori ngā tūlafono ma mawhai ono lātou wha maonia sa au mau I Spain e leiti tifo I le 5 masina taru mai lea so 5 o te sema 2.5 o I lātou ia le a mawhai ono maua le fisosoani I lalo o suinga ua fola ina. Saunora Minister e whea ngai mara au nanga lea, o se aso tāua le nei le tala whaasoropito Spain, ma ua fuafua I lātou e anga waa I rea whainga, o le atu ina I eise pe mita e tasi le tausanga, e au mawai I rea tunuu, e mawhaiuna toe whaapopo pe mita pe a maea. Wa iei fo I nā mani tāro sanga mo le whaatino le reo le tūla fono I rea whainga, ma ia amata ia a perila, ma ta tala tuai le avanoa e lesi tala isa ia wha maea I le whai ungo uni. O Spain nei sia tunu ua waia le toʻatele o tangata na ngai atu iai nei tausanga o tona I atu o le toʻatele mai Amerika Latina o I lātou e leini pepa whaamaunia. O le ofisa whemalanga inga Amerika le nao fia o lātou sui le whaalaulawe na tupu mai Minneapolis ua o lātou whaairoa o le anga I atu o lātou sui po o agents o ICE agents e whesosoani le tūtau puipuinga le teimi o taalonga Winter Olympics le e amatai le asono Februari I Italia. O whaeroa ai le fia o le pulenu o Milan I Italia ma whaeroa ai e le tari eina ia o ofisa po o agents I lo lātou whaetu. Pai mai di po te le BBC e leo se mea fau le tūranga lea o le tuina ato le puipuinga I ni wha moe te tele wha malo. Ai wha tonu lava le pulenga e Italia le tari malo I talonga. Le whamtaranga mai le minister vai whafo Italia Antonio Tajani o ia ta ua ia reini sui ia mai Amerika e ali I mga ala o Italia se ibanga na officials ma leo. O ICE agents a Amerika po I lato ia ngā rui au unanga tau whemalanga inga le malu tele. Wa ngā iei le tele o whaitionga o no whaalawilawe na tawhanai nisi I Amerika e au fiai Renee Nicole Good ma Alex Pretty ma isi. O le aasiasi mai I Australia le presidente o Israelu Isaac Herzog I le masina fōu o se wala auria mai le pāremia o Australia Anthony Albanese.
Pa maunia I lipoti le 9 News e whaapea o le ataunu mai Herzog e Australia I le aso walu o le masina fo February ma whailo e atu ai fo ia I la tau na apia le whalawalawe I Bondi. Whai mai le aia sia fo I community iu tai ai Australia ma o foina wha ma whanwhananga I le mai o le whalawalawe tele. O le presidente foi o le Zionist Federation of Australia sa ia tui nātu foi se palauria ia Herzog e whai malanga mai ai Australia. E le oiloa lai le teminei pe whaisa saunoanga le presidente o Israelu I le parlemene Australia I le teminei a siasi mai ai ai whatoa mai ala na whainga malanga I le aso se fulurua o Februari. Ua maraloli taia mai le polkiki se tasi o ministasi ni o le whainga māloa le National I New Zealand o lo fui tausanga o wai whai o mālo. O le so wha maria mai ai le parami o New Zealand Christopher Luxon le tofia o Judith Collins e vea ma presidente o le komisi o le tūla pono le tunuu the New Zealand Law Commission. Pai lo foi le atu mau Pea Collins o le whaipule rona I tu mālo e mai se ona tofinga wha minister se iau I le teimi amatai rona tofinga faude ai le o ngā tonu o le tausanga. Ta ue di potere bei le New Zealand o le wha mawai o Collins o le ale whai ai se palota la itite alo nei tu malo o no le atu la lata I le teime le palota tele le tunu I le wha ungo o le tausanga. Le rua wha le rua na moe tu la e Collins le tofi alo nei tu malo I le palota wha I di pote o iere tamai ta I New Zealand upito umi o na avea ma whai pule ma I loa tele fo I lona loto tele ma le lava o le sila fia I ona tiu te whai le malo. Ta wale di poti stasi ona saunoanga na whai e se wha moe moe I tausanga o tuna ai na ia ta uai o rona to lua o le Samoa ma ia wha talo whai I le au fia na iai. To tele u wha o ane ala to wha malo mo wha manuia mo le tamai tai minister I le isi vai ngore soifua le a wha tonu ina le maea o lona teimi umi upu whai o le malo New Zealand. Tala muli o lo iai li poti wa ta uai le mata I tua le wa ai tau o se wha wa amata wa iai le tu I matu I se sae o Vanuatu I le Vasa Pasifika mai ono fōringa o le a wha mo mua leo le nei tausanga. O le ofisa le wa ai tau I fiti no la tau wha I roa le ripoti ma le wha mtaranga e ui idea o le wha o peo na mata I tu ma talo I a wha I titia le malosi. Pa mai e lua fo isi vaenga vai o winga lo wao le tau o lo mata I tua le ofisa e lata le moto ni we ma le atu kuki. Yo watu le iwa whao lo fita wa ina I le wa ai tau e ono a awhia I le Pasifika, le I tu I sau te sisifo le Pasifika I le vai tau le nei o wha, le amata mai ia Novema ai wha muta ia Perila. Tala ia le video sa momo lau wha whong mai le nei fo iaso, manui ngā ruenga o whenga iai wha soifua ia. Moi votu amo. Take me Oceania, ma Peretania. Loma e maesa ilimano, o Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le tau loto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongisa, ile vao esa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iguleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la vale ataua. Ole mau Samoa mo
e pulea o e ni papalangi tu mau pe mamatala nei whapongi sa o mata seiva ai le whakolone na lava e whai tu la fono uma mai malo au whatasi se o ai a inga na whai e papalangi e tele lava ina whetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuu ua tau leiloa lauaki alangona pea si o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la malea taua ole mau Samoa mo Samoa ele mawhai e vai na tenei a le alofa ele mawhai ele mawhai ele mawhai lauaki ala mona pea si o iuleo ele pule ni papalangi ala Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki ala mona pea si o iuleo ele pule ni papalangi ala Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Ia, tau e whataro whatu mo le nganga whaaloalo I le whaafonga tāpuai ia me se fo I lau sila mai moa. Ina ua se fulu minute o leo te ainei ia le tu la elima. I le nganga ifo Faiva o Samoa I New Zealand nei I au kilani. Ai le ngata fo I lea. Po whea lava le tafo le lalulangi o leo e mafuta mai ai. Ia, whaatalofa ia te oe ma wha malo fo I tiu te ma Faiva alo filima. Sa whenga iai. O lea ua tū la lata ina tāua lunga manga ngai foi Faiva o lea tunu. A lea ua mafuta mai ia se tasi o paana tō tino fo ia le siu fonga o Samoa. Le tamaitai o ati, le tau sala la le tele o le tātou fale ta vale o le Henderson Cars. Ia, o te iloa o fai fo isi umi o le o feiloa ima le tamaitai. Ona o lea sa alu lana malo longa. Ia na ua mai a fo I le whaalawi loa lea na wha ngā solo. A le Henderson Cars mai lava ia November, December, January. O le tausanga nei. Ia, lea ua mafuta mai. Ia, whatalo whatu ati, ma lo le soi fuamaluia, ma lo fo I le ngā lulu e whamaluia tu fo I le tausanga fau I lau o fionga le tamaitai. Ia, talo whasawea, ia ma lo lava le, e se fuamalangi mawha ia te lo whapen whafoina le, Sapo kalame masani ia manuia lava tausanga fo Yo a mele nai tua ta so office o manuia mea uma. Ia olo fangia le tua olo manuia mea uma whaftai o lea fo tātou e wheloa I pe au mga ngalu o le ea. I le nei fo I aso lulu le o ngā tonu ngā le mū o le vai aso. Ia o le ase tala mai. Nā lau tausanga fo, ia pe na e malanga e se malea tunu nei. Ia pe sa e whaapuna ia I o si o pausisi ma. Ia whaftai lawa tawe mai whafsili ia ele ai o ele ai lawa se taimi fo ilea e malolo ai ia o le sa whiangai lawa ia matou I le tatou ofisa nei ia mangaluenga fo I sa whai lawa si pisi sa pisi mai lawa le kirisimasi alu e me tausanga fo ia lo se amsalianga luenga le nei tausanga ia o lo tu mau pele pisero ia lava se tai mi foi lea e aveni livi pe malolo
ia le seivanga nā lava le aso le Kirisimasi lua lima ma le aso mo January ia le sa whapeona tapuni ia le taso ofisa ia le sa mau e se taimi malolo ai ia le oso e amatalia ngaluenga tausanga ia le tu mau lava le pisi o le taso ofisa nei. Malo. E pea ua o omi fo ia se ke mongi ia le tātou ua o toe whafsota ia tu ia le tamaitai o ati. Sa au baba ia tu i le launga fo i o le tu malo ia ma le family service le sunga le toi ina ia lale Jeremia. Ia sa whai fo i le mori maua le toi ina malo lo man malo le sunga ia le mamea tan yelu. Ia e se fo i le tāua o le baba aia le toi ina ia le mamea. Pei o tangata mua i o le kolisi o Samoa na whaau o mai le telo tausanga. Au lela o toi fo i mai lau tala o lewa mafuta mai ia ati. Ia, o iwo se monga o ngofo o mi fo le kāla ingo o le whaika story. Wei, kamali e asu ia sa vea beila o le connection te pe tau leanga mai ele lainga. Ia au lea e tase salanoa ma whaasoa tu fo i le tūlanga sai ai ia le asofia fia foi i nere taso ofisa nei ia le oto e amatalia ia nganuenga foi tausanga ia o lo tu mau pele pisa le ale taso fatavale ia o le malu lava la sinu ia o le to tele le se whapea le na o ia sfefi Samoa ia le oto e foi mai ia le ala o fatoa o mai e piki ia la so savale le sa apalai de sa suu ai o Samoa. Ia, malo, whaftai, se whai sau noanga le tūlanga o le tā whaalawi loa fo lea sa amata bai a ti sema o le lua whelua sifuru lima a whaataulau tā wale ia Henderson Cars tu ina sa o tūlawa i lau au ma le ticket e te malanga mai toi fo i mai ai Samoa i malo longa ma fia fo i o le kilisimasi ma le tausanga fo. Ia whaftai lawa sa vea, ia wa e tā o le tūlanga lea. Ia o le taso whaalawi loa le nā le sa whapeona o na au watulunga le taso Facebook ma le tio foi. Ia o lea sa au mai le update, mai le taso ofisa foi. O le sa ngafa ma le whapopoina foi o na i taso inga le sa whapeona whamanuia ina le tike. Ia le sa maua lava le around 200. E maua lava le luasa lau ia. O le whai numera na o le sa maua ia whamanuia ina ia taso tangasa fo i le sa malanga atu sa mo le return tike lea o le alu mata fo i mai ia whaupopo ai ma na i o taso a inga o loo whaapea sa cash, sa are ele cash o na to te ele i manana o ele tike ia o le sa spend nava ia le lato asfefi nei i New Zealand. Ia le sa ave ai ia le cash wa sa whale liwe mātou ia le ticket ala whai numera na le sa tu ina mai ia te au ia o le lua salau around lua 200 o le whai numera na ia o na e tato a inga le sa whapeo ni whamanuia ina le ticket ia ma le tupe le sa ave ai. Malo, whaftai tā ua tele ia le whai numera na e whoringa mai ai. Sa successful o luenga le tala sa mutua le lei ia le tūlanga sa whaalawi do ai fo ia le tau whaapitoa. O le special promotion le nā lea na tātou ngā lue whaatasi e. Sa utango whaatele le evalisi po le selau ono sfuru tāwali. Le average o le luasfulu lima afe, le tolusfulu afe tā la le tau le tāwale. E lata i lunga o se mea o le whai le 5 miliona tā la. Ia, o tupenga ngai kaalo. Ale me taua, o le laua uma. Pe o to sisi wha moe whaangata i le masino o Februari, pe le ua uma i le masino Januari o tausanga le nei. Ia, le safa angata le taso whalawiloa le la sofa. O Januari le sa whaangasai ia ai o taso giveaways le whapeo na whaalu lava seminei ia lea e mauai ia whailonga supetai tolu selau lua selau le masulu wha selau ia le whaua umona sui nā surunga taso Facebook
ia malunga le sapo kalami nei ia o taso giveaway na o lo whapiona whaalu lava sing nei ia o le taso tike loa whamai aina o le na tapunia le aso whao Januari. Ia o te loa ai ai fo inisi whaalawi loa ia e te whai loa si foi. Ia malo tāua tele. Ia. Whaafitai o se whaamnianga na mo le tātou tunu. Ia, le tātou promotion la sa whaatino. Ia, iei fo se sistemi o le a whaalawi loa ai nisi tūlanga o le special promotion mo le amatanga le neitau sanga lua whelua sifuru ma le ono. Ai, o lo whaawau pēr le tūlanga le na e pe ona māsani ai o le mwhai ona whaonga o le tangata fo le ngalue full time. Ia mastasi ele o full time alo mola na pensiona ia pola na benefiti foi ia ai alu ale ngo le tavale ia te oele ona ia le application o sauna. Ia sa le sa vea fa sai wa e fa mana suina me se a le tūlanga le e se le sa o tele ono le so tele la valo fa piona vala au mai masta vale ia o lo le tūlanga le benefiti ia o ia inga la valo benefiti ai e se tanga sa full time le a inga ia e mawhai ona sawe o whaasasi le application. E join the application a tangata le benefiti, ia ma tangata le full time. E le mawhai ona apalai na le benefiti, ia e luni maso tula fono, ia o tula fono o uma ona au mai e finance. Ina ia mawhai ei ona apalai ni se taavale, ia le tangata le benefiti. Ia whapena fo ina ia sa so a sinama sa mama tua le e pensione. Ia o le process lava e sasi. Ia mana o mia lava sa full time. Ia le na malo whaafteitele lava mo le tā li poti fo ile. Ile nei Aoauli o le aso lulu. Nei pa u ia tau se vaenga. Le ia o iei le tātala noanga ia a whai. Ia ua whaamari ina lo finangalo. Ia po sesi vaenga fo ia whaai lo mai le. La ia le o le tā telefoni ia whapea fo le tā tuatus. Ia whasaila sa vea le whaumaina sa pukalame. Ia e mole asule whasaitele lava le company nei a le Henderson Cars le pūlenga atua i le malu fula tunu le sa whapea ona whatawina atua la so sa avale mai le kiwisi masi ma le tausanga fo. Ia leo o mai lava temine ia o lea lava inga so solo mai lava so atelo le malu la tunu. Ia e fia apalaini ala se savale ia o so telefoi le sa o leo foi mai ala so sa faunga foi sa fapeona o se Samoa ia leo so foi mai ia leo o piki ala se savale ia mo so asila do le meolo o fapeona la lai ia ai o le tanu mer telefonio ai lava fiumina o mese so soani ia vala au mai o asi le numero vili fu le ova salau fitastasi ia e tati toi filo ai fui la sa trai sa po kalami masani ia e whaftai la sa vea mo le avanoa ia whaftai tele lava mo le talanoanga foi ma li poti o nei aso lulu ia lofa le nganga lofa le tua ma ia whafualoa foi le soifua tautua ia me se foi o le saunga le mupe atoe mai anga luengo le fiafi tafiloa ila so atai au ati ia whaftai la sa vea manu e tele la fiafi alo fatu alo fatu foi le lei o le te mai ta ile na ia ati ma le tātou whale ta vale le Henderson Cars e te maua le tuatusi se lau Weavers Full ma le wha Cavendish Drive i Papa Toitoi manu kau nei ia e mau se foi o le telefoni le aise togi o valu se lau fitu tasi ia malau e maua ia se avanoa mo oe whaatalanoa i se mata opus ta vale o le nei fo i amatanga o le tausanga. Ona o mai leo la utalanoa i le mata opu leo o leo. Ma le lātou whaatalanoanga le na whai nei ma le autu stala le ta uai. Le ua mai ona tai nātu e Fofogamua i le whaafonga ma le sila a le atunu. E mata utia. Mai i le masina o November ia December se yo o mai le teimi le nei. Se lau valu se fulu montupu tangata ua tau fia nei e leo. Ele ngata i tangata na tau fia mai i whala au whasaina.
Ai whapena fo i tangata na tau fia atu, i si amata upu tau o soli tu la fono. O lea la o te fasiri ai. Ia, pe lava ia potu i uta, i le potu tau fia, ma le whale pui pui i tanu malala. E tau fia i tangata nei. Ai, o le mea lea mai tauina. E le wha i ti ai le whai numera, o le tu pao tina mata mai tai, o lo tau fia atu, i le tele o sfa inga leo lo fai. O le fasiri lava le nā, o lo tu la i mai pe lo mafo fau. Ai sea ua le mawhai ai, o na tau fia, le fai numera o tina mata mai tai, o lo a fia, i le soli ngā tu la fono, o mea nei o fuala au whaasaina. Wale masino se vaiaso, o su e mai lunga o penga ta whailangi, su e mai whaasalaunga leo o a inga, o leiti o ma televise i Samoa. Le leilo loa mai o ni tamaita i talavou i lea nuu ma lea fioanga. Ai sea e a whea mātua, whea tangata o le nuu. O le bea ea o ave wha malosi nei tamaitai, pe o lo o malo lato loto fuati e fo, ona ua te lele a fianga. O lato mafau, ona o le whao ngā ina, o le aisa mawhala au whaasa ina, o le nā koti. E watu ai lau wha malo fo i le fionga i le sui komsina, le tu mau o lo o iai le temi le nei, le sunga le a taua, le sa Samuelu afa masanga le a taua. Ai mai se fo i ona soa tau, ia malolato au waa, i le loto te tele, o wal fasili nao le tula i mai nei. Ele i o whapea, ia se fai nu mera maua lunga tele, oni tangata tau fi mai i osfa inga leo. Ile teimi o isi komsina lea na te up to date. Ele ngata ia fui avai lili, Iken Kyle, ia e whapea na foi ile sunga, ia au pa au longo Filipo. Ele aila se nga whapea e tau whaleanga, ile ngā ruenga sa whatino foi e ia tamali. Ai, o le fasili e tula i mai. Ele i tele whapea ni raids mani Yosfa inga leo, na fua ma whatau nuu, ile nāwai tau. Aisea, a ole aisa, wa leva, o na taa milo i tutonu o le atunu. Aisea lana le whaiai, ia ni raids whapea, po o ni Yosfa inga whapea, ile nāwai tau. O se whai numera te le tele le nei whai numera. Mai tal tonu foi, ele whai titia. O le a wha au pea, o na wha au, ia oso wha inga. A leo. Mai o te mamoli atua i le wha malusi, ma le wha malusi au ma le nganga wha aftai, i le wha tino ina o ngā luenga. A leo le nei vai tau. O le tebi nei, ia, o lo o awanoa, ia le komsina, o leo. Amantua o lea na whaalawi loa, sfulma le lima, ia tusi talo sanga, nono winga e to sfulma le to lima fo i tangata, sa talo sanga i le awanoa le komsina, leo lo tu la ima iai, ia le atau a whamasanga. Wana o se komsina, le tu mau, temporary commissioner or the acting commissioner of police at this time. Ai o lo ava no pea. E ai se tai au, whailo le whangatia ma wha manusina. Ele min star ma le fionga fo i leli I pale mia wa o ia lea. O lo o ia umia, ia tofinga uma ia lua I le teimi e tas, tof pale mia wha pena fo i. Ma le tofi min star, o le matanga alwenga le leo. O le sia mea lea o lo o taulangi pe le to tele o tangata. Ai mau sea tangata le lafo I tu vai le sunga atu le epa ma le HRPP. Vai mai, o le tofinga lea o le avea o le minsta o le leo wha pipi I le tofi pa le mia o le sunga lauli al mali atoa. E lea o se mea tala whengai. Al fasili la. Lal mena tau le fasili e wha penama u tau whaitio le teimina. Pa le mia ai. Ia tui la epa. Toi I ona lima. Le malo si anga. O le tofi minsta. O leo. Ai sea na utou le
vocal ai mau tau fe ei whapena i le nawa i tau. O lana winga lao lau whaamtalanga. Ele eise mea o loo iai i lalo le whaavai o tofinga o minsta o le kabineta. A wai pule le parimia. Pei fo na pule tu le epa la tau ia, e ua ia le parimia toi ua ia. Ma le tofi minsta o leo leo, ma o le ala fo le na. Tau te silsilai. Ina ua sui le whainga malo. E fōlinga mai e leo sustai leo i le whainga malo a fia mea malauri. Nā lava sa tino fia mai lo le lei mea sa whaatino le nawa i tau. E au te le whaaleanga la i le tūlanga sa iai ia le pūlenga leo la tau ia. Sa la tau whaatino fo i lava le la tau ngā ruenga e tusai malo la tau talitonunga malo la tau malama i tu la fono ma le pui ngau le tunu. Le la o mai i le teimile nei. Ia lea fo ua uio ma whamai. E le te tau i le a fionga le li parmi. Ale uman sau no le fionga le li parmi. O morianga whasanga ia te ia. E le aise mea le a fia i fua le nātulanga. E tu upe leo. Ma le matanga luenga o whaam sinonga. E whaatino le lato ngā luenga. I le tūlanga ambi o tonu e te tau o na o iai. Ai, pei o le teimilan nei o le o avanoa le tofinga le na o le komisina o leo lo tūla ima iai ia le atau a le sa afamasanga Samuelu. I le tofinga o le komisina fo lea le tu mau. O le nuinga le acting commissioner le teimile nei o le o avanoa a o lo o whaatino e le sunga ia afamasanga. E ai le mea o le district commissioner. O le district commissioner, so o tuai ma le national commissioner. Ia, lea la o lo o tu la ima iai ia le tofa ia la faitele Herbert a ati. Ai, o lea foi, ua fōringa mai. Ua whamawai ma uma fōrikon kalati lea foi ia ali malu o le malo. Ia ma o lo su e fo i seis tangata e tau o na tau o veina le tofinga le nei. I le teimile nei, o le Assistant Commissioner for National po o le matanga ruenga atoa. Leo lo tula i mai ai, ia le tofa, ia le au sali lo. Norman Meni. O ia le na o le Assistant Commissioner mo le matanga ruenga atoa. Ona o mai lea i le District Commissioner, po le District Commissioner lea o la sa se e iai ia le tamaitai a papali i Mona Lisa tia i keti. Ia lea fai wawa noa le fona, lono winga, le matanga ruenga le nei. O le matua tele lava o pūwhangota e te tau o na whaato o toa. Lea ua whaamalo fona tamaitai, whaamawail tamaitai o papali i keti Mona Lisa tiai. E le tofinga le nao le District Commissioner, ia, o na o mai lea. I le tamaitai o le Assistant Commissioner, le tamaitai a papali i efo, mo lele, ia lea foi wawa noa, ia le nā tofinga, ina ua whaamawai foi ia, ele o ta ua mai pe mafua ia, i se a ia whaamawaianga, ua whaamawai la tau nei. Ia, ona o mai le District Commissioner o leo, o ia whalpuipui ma le ola toi fuata ina. Lea olo se AI, ia le sunga ia afamasanga ene liko ta ai. O le tātou District Commissioner na o whalpuipui ma le ola toi fuata ina, o le sunga ia afamasanga ene liko ta ai. O le Assistant Commissioner mo le motu tele i sa la fai atoa, le alo tu la mai ai, ia le fionga ia ngaluma le mana. Ia, o le tūlanga lena o lo o iai le teimile nei, ua ilunga le Executive Branch o le Executive Hierarchy o leo. Tō tele lava la ia i lātou. O lea ua whaamawai fo i lātou,
se ia o atu lava. La wa tō tele ia leo fōla wa ia te mili nei. So ia me o corporals, constables, ia o Satini Sinia, ia e o lava ia i lātou lele a o onga cadet po le police academy, ia ele i whao wina. Alona winga, e whai as tō tele o vaenga e te tau o na whatumu, ia mai te tau fōi o na ngai iai ia ni applications mo le lumanai. O au tilo atu lava. Ia ua tumu mai lunga o penga ta whailangi. I le telefo i o i la tau o lo whaitio. I la unga o lo whaonga ai e le fionga i le li pāremia. Ia upu whaperitania. Ia mai i lo utaltunu ngā vai. So ia tau te tilo masei. Ai whaonga lo mawhau. Whatutuna i ei muni au. I lau whautanga. E te loa ai oere winga o upulia na sao noa i aile sunga lau i al mali e toa. Ue te tausuai ma veo se meo se ulanga fo i lea. Ai mawhau i isi mea ia ua whaasala lau mai e lauli. Ai maua i la sau tupe i leanga ngangwa lauli. I lea maua i sau tupe ina. E maua lau tupe i le mea lea ua wha lau loa mai ma wha silsila. Wha manusina mai e le fionga i le li pārmia. Tolu se fulu ma le lua biliona, lua se lau 5 se fulu afe le tupe lea o le a wha soa i le vai a so fau. O lea ua amata o na wha tūlanga ia vai vaenga ma tufanga e tu uinatu e silia i le tai fitu se lau afe ese mai i le lua miliona ua fola ina mo i tu malo e 5 se fulu maltas. Tilo la iai. Lua se lau sfulma le 5 afe tangata Samoa o la ua whaitawina i le whaitau ngā whai alo ia lea ele lewa o na mawai atu nei. Population of Samoa, according to the earliest or the new census statistics, lea lo ta uai, ai tango lai whaatele mawai ia le lua se lau sfulu 5 afe ia o tangata Samoa, mai le tangata matua se i o i se whaato a whanau an nafi. Pe whangau kai au. They are all going to be inclusive and included in that count. Alo no winga la, no tango whaile whai numera, mo wawai tuai. Vai. E tu sale nā ma le fitu se lau wafe mon tupu e tu inatu i le 5 sfulu ma le tasi i tu malo. Ma fono wha vai 5 sfulu ma le tasi. A vai la le nā lua se lau o i le nā fitu se lau i le i tu malo. Matangato le i tu malo. O le evelisi e tiutilo iai. O le vao le se lau ono sfulu tala. Ma le lua se lau, lua se fulu tala, ale tangata e totas. Ia mana tua la, le la a tapol apai ia peimeni e tangata matua. Le la tau vaenga lea o le la tau superannuation, ia po le la tau benefiti. Le benefiti lea o tala whaalua. Ile masina, tai tolu se lau tala, ile lua vai aso. Se sila la ia matanga ia ile tau te le mele o ia ile fato fala inga. A stimulus package to boost the economy through direct dividends to every individual member of the state of independence of Samoa, of the independent state of Samoa. Se va ai ile tau te le o le vaenga o iai ia fuafuanga ale tātou malo, whawhitai i lau fionga i le li pārmia. Le foi ua whama ape atu, ia tupe i vaenga o bisinisi mala manuia, whai na whaatino loans, ia manuno ngā tupe whai bisinisi laiti. Small business owners are now entitled to a loan of 500 to 5,000 or even
10,000 tala. Ia ma ua whaapa ua ile pasene o tupe tului, whapena foi ia le tūlanga ole wha o popo, ole tausanga ma le umi e tongi mai ai, ia le tupe lea na nono ai ia le tangata whai business. O mai le shares o le tātou watunuu, lea pe na ua mai ai o na whailoa le malo, ua komisi ai le wharaputonga o le maenga o tausi maenga po le UTOS, lātou te whaatino ina mai ia le maenga o le tūlafono, legal framework and governance e whaatulanga ai ia le whaatino ina o sea. Lea ua mata le tai 5 selau tāla. A whai o Samoa winga 5 selau tāla Samoa, a whai o New Zealand 5 selau tāla New Zealand. Ia po Amerika po o whelava. Ai ua whailo mai la e le vaenga o le UTOS. E le ngata o le amalanga mai nisi o le au whainga luenga e whaatala doa ma ta upu ma whaatino atu online. Ia vaenga nei ia ma le au whai sao whanga le nei. Ma nei ia, te so ia le whaitio, ia whaitio le tolus fulma le 2 miliona lale o avatu. Lua se lau 5 sefulu afi. A toi whaitio fo i le meo le 5 se lau tāla e vave o na maua i le whaatau nisi share se tele mo le tātou vālele. Ia la e pisa o wa ia lisi au ori i whemai. Ia o tupe tiai, o tupe ma i mau. Ia ai tātou te malama lele i aile mana onga le tunu, lea ua te tala ai ia senga. Lea fo i whaamnianga mo Samoa uma. Or invest. Let's all do it. This is our job now. The partnership there, public and private partnerships in a joint venture of the public of Samoa and also the national carrier, Ole. Patolu na lea o te tau ai o na ngā lulu. E mauteloa, it will work. Le malo, le company valele, tangata lau tele o Samoa, o le malo si anga, o le fuafuanga lea le malo, o le tui nātou lea vano i tangata lau tele uma o lea tunu, lātou te whaisea ai, ai e tangata le fia whaisea ai i, le se me lea ngai. Ai i lātou, o lo i ai lo lātou anganga. Lea ua le tangi mai le malo i lea tunu. Ai ua hofo i nātu e lea tunu. Le lātou fiso soani e ngā lulu e whaatasi ai, ma le malo. So get that right. Ea, le utou whai mai ua aisi mai, matangi mai i lea tunu. E tongi atu le taifia ma le fia. Le ai, o lea tunu u lea na amata mea. Le atau o savea le na amata mea i le tusi ino le tusi. I le tolu le whātau sanga wa tuana i atu. Hato fo i file mo mafo fau le lei me ngai fai. Ote isu fo i le me le tai no o i ailo malos. I le ripoti i le tai au nei. Wha mo maunga o lo tula i mai ai. O lo o folau i le numera mua. Ma mua i luma le tau waa o le sa o le kolisi. O Samoa i lona lau mua i vai vase tai. E tūlanga o maka o tamaiti a onga o le vasenga sfulma le lua. O le school certificate, leaving certificate, po le school C4 i wale o seta tātou ai o i eile mafau fawele tau na toi set e tātou a tātou. Luna winga toi whaatūlanga tātou fesiri ma meo e winga i meo le a o wina o le school C. Tātou toi foi. Tātou toi fo i le lei lava. I le system na develop the Ministry of Education a New Zealand. Tātou te langu ta si ai. Awa le mele na seta tātou. Wa fōringa mai ai. Wa tātou whaingo fia ina le suenga. Ai awatu ai le pasi a tātou tamaiti. O nā mai leo tamaiti o skolsipi mai New Zealand. Ai a mai feo la tuai. Ai sea. E le vāsanga tutusa, ia le tūlanga o le maula lo tele o le standard na seta i e tātou, le tātou suenga.
ulufale ile university ia male ausia o maka mai le fasenga sful male lua. Taula mua mua i luma ia le laumua o le kolisi o Samoa. Au tatu yeila ile vaenga le na o le kolisi o Samoa. Ma le tulanga le lei ma le mawalunga o tongi o ilato o loa o ngai ma le vasenga sful male lua. Avea le nei tai au. Avatu ai ma le ta ele le nganga fia ma le nganga whaftai ma le nganga whamalo. Ele au si ai e se tasi fo i o ta maitai o le kolisi o Samoa. Le fionga ia Sili Elizabeth Chantung. Ia le tūlanga mawalunga o lana fo i au nanga ma le tautua i le tūla fono. Ele ngata o se practicing lawyer ai ua wala wina nei o ia e avea o se whamasino o le whamasino ngā whai tu malo. Ia, tele na maftanga i le nei fo i te maitai po le nei fo i te mali ima le tausala o le atunu. Ia, o le tausanga e whiwisa lau valus fulma le tolu. O le tausanga lea whai ua lea onga. Na vea ai le te maitai o Sili Elizabeth Chantunga. Ma whaululunga o tamaitai uma, ma te ulu o teine, uma o lea onga le kolisi, polisi ta ua o le head girl head prefect o tamaitai uma. O le teimile na, o le whaululunga o taitai, mo tama uma o le kolisi, ma le lau mua i vai vase o le Samoa College. Ia, o lau tau au na whātau wā, le a tau sa vea Al Harrington la vea. Ia le head boy le nā, ia ma le head girl o le kolisi o Samoa le valtolu. I thought I'll just throw that in there. E mana tua ai fo i le neita maitai. Le fionga ia Sili Elizabeth Chantunga. I le mā fo i lo māwa i te mina teita i ai le a onga. I le nā fo i tausanga. O le tausanga, e mana tua ai fo i ta longa lunu fitu. O taupulenga a le Pasifika, the 7th South Pacific Games, Leona Fayatu, ilo tātu o tunuu i Samoa. Congratulations to the former head girl of Samoa College, Sili Elizabeth Chantung, for becoming a judge and a justice of the District Court of the Independent State of Samoa in the Judiciary Department. The judiciary branch, one of the third pillars of the Samoan government. Yeah. When we au Faiva sanga yane ai o le tai, ma ia sa safini iu. Awa le vanganga ftelai, fa pia foi le fautuanga fa le tu la fondo. Ai mai se, o le pui puia o ia tatau. Ia ma le avea ai o se fa masino. E whaia lea mi o tonu, le sua ino mata upu o lo o soli ai le tu la fono i le atunu, ia mamalu pui ai le atunu atoa, ona o le tu la fono, ma le ola i le tu la fono. Sful wha minute o na ta leo le i tu la ono, manatu e wha malo, ma wha ta lofa, ia ma wha whailoa i atu e whai o te lola o lewa na wha whongwhonga mai. Le mamalu o Samoa i tawhai fia, i Samoa lava. Ia, ele ngata e a tūmua atoa, whapea fo i pule ono i salawhai, e o lava i nu ua sili o na maotua, he pe o na eisi o mātou nu o a sauma ma whale a lupo. Ai mai se fo i le atu whangaloa le waa fonti, ngata iane o le ngata i whale, e whale manono ma le ainga le tai. Ia, a le fo o mai tuila manua. Le whaafonga tāpua i mai o le atunu i lunga o le tātou wala leo le siu whonga Samoa i au kilani New Zealand, Radio Samoa i ia pia. Le FM 106.1. Whatalo whātu. O le utawawa i atu le telo o whale taxis ia o lo iai taxi stand i tau Messina Island Resort. Le tō wha ia Muavasa. Muavasa Iopu lolo vai leu tele soalo, ia ma le tōtelo le au afta avale nā.
o le laka mai la tau ina I whātoia, o le whale taxi ina taxi stand ina I whafsanga I tonu lava ma le lau mua al kolisi o Samoa I vaivase, I a whapea fo'i I ina I vaitele, I le sunga ia mau, ia kota ma le whale o ma le lato taxi stand I vaitele, ia ma le tō tele o isi taxi stand na ua join ai I le whaalongo mai. Awa o le taimi a tasi lea e tala noa tuai nei, seiso I matou, le ataua, whapea fo'i Fofogamua se umanu, o le sunga ia titia, whapea na fo'i ma le sunga le li Aoauli o le taiao, le malu o le taiao, ma so umalawa le tātou por kalame ma le asunga fua se I tau leisi asunga fua, o lo o mai mo uma, ma whapea na fo'i o na whaafongafonga mai ai, on FM 106.1, whatalofa ia e le tumaitai ia Ramona ma le pulisili whapea fo'i ma le aufenga luenga a le Delaney's rental I vaiusu ma vainganga whaatalo whatu ma lole soifua maria whaftaile mafuta mai ia ma le tōtele o business ma company o leo o maua o lo o whaafongafonga mai fo'i manatua o le nei pola Columbia ngā Gagaifo Faiva wa awina atu ia te oe o no le lango mai a le whalemai ma le mauta ngase whapitoa mo ngase o le fatu ma ngase o le kānesa. The Pacific Specialist Healthcare Hospitals, one hospital in Nandi and one in Suva, I le tātou motu ofiti. A watu ai le whamalo I le lipule, Parvish Kuma, whapea fo I se tasi o tabali I longo le tātou tunu o loto iai ma vea fo I o whaatonu o lea lava au nanga whaasoifua malo loina, le fionga ia atoa mawhua I upolu, tai a kui ma le tamaitai o Christine Finau ia malo lātou komiti whafoi ia se taimi ona whafonga foi lea iai I le whaatalinoanga foi o ia tamali ma lea foi au nanga ma le pulenga I se taimi o mua mai ia vea le nei avanoa e toe whaafetai e tuai lau whafonga ma lau tapua inga tātou whenua I le aso ataiao. Whafoi mai upo le atou sa vea, whamangalo se leo, ua pā o papa I lau whafonga. Saonga le mūlunga le ala tele, ma le manawa o ngā ruenga I le nei a sululu tau nuu manuia I mauta malawa, o tala na e winga I o tātou tangata I le nei a sululu. Those are the stories about our people this Wednesday, and those on our YouTube channel and our Facebook page. We love you all and you look after yourselves. We'll see you here tomorrow. Soifua ma ia manuia. O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fi malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au tau fi malanga inga. E awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima lo na whai ue balu. I o tau wha au tau ta. I o tau mātala o lo tau fili o le te apo. O lo o whea lua luapi. Whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o sa wha ia te tonu a tau langa wha tau.
e tupulanga tala vau, fale o loa ma o loa, whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na susu e ina ma whaatala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sea ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whaata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaama i lewa a fia ai tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e satani, o Yesu, e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whea lord wai. Ia e wha alea ngaina tangata masa ei ma ai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alo. I le malaya satani le au tala mo ue. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le fifiri fo i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo i satani. Ta pena o le wa roa te whaita hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai lava male ai so malosi. Ia o so fa i loa matatou. Ia va ai tātou le au copycat. E toi o so fa ia tātou e satani ma fa po oe. Le ia tatawan tātou fa tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona fa ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua vale tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Sili lo matai pesa mai matango fie o ele ali la ei o ile mama Ia oele tupu, ia oele tupu. Fusia ile malama. Le poni saua sola. Ngatete le siu fofonga. Ngatete le siu fofonga. E ofo. Ofungia oe Pese mai e ofo